nada oba me ho na me ne nakon me se me mpre ma ne me na because omo makohoma o makohoma so a meet me fa kom ene o meda mama eti anu no na onu ne de eye complaints chairman for Bible Foundation of my made na so bui say me ne na ba de oya nu nti me ne na ne de onka by nana oni me ne na e na woka ho asem eti Friday Easter Friday na me wo fe na ya customer ba ko frame me say obetu kwan that time so no we mobile banker we witness ma a customer no age bosia we nim so obetimi atua ti me witness ma bra no e na obeje bosia ti wiki bia no tua 5 million e na bra ne frame me say obetu kwan okonu kuma ko di Easter na won person e ba na kada na chi etimi sha na meje bosia na oje ye no ti ko obetwa ne week no me ma meje na me si okay mate etimi dwale akola no e fa na me sister kan wonu so kwa akotonwi da ban abontin da ban jom asemi ameka so da ban fo ni masemi ti sa meka o mu kai nipa na okasa no dia o be hu asem no me da ban jom sa obeje akora ne free me sam so okoyi akora ne ti ana me se wo de ne kwa ompene me nka ho ti wompene etin fa akora ne nya da enkofa na mam na me nkom na me ba chenchina me fa mam de ne ma no me de ne ma na wo frame wo kwae ndi be 30 minutes kwa na wo frame me say akora na mpene ma ye nyini tina me se me dikan aka akire ho e na o se ne me maje na me se da bi bebe maduru ne me mpese me san machi enti one de on ne wo ho me ba abaje no me ka se me dikan aka akire ne se me koda aban e na o ja akora ne si sof maame ne fie e na odi machi e tetem ya no pattern odi machi me nim se me so me kwasa ajumu fan ti me nhwemachi nhwe se bia obi di machi from da ban new site to da ban abontin da ban jom odi mentete sa me so news obi di machi tetame sa ko si da ban jom me kwatena akwa no ho twen bra no nyina no wagina container achi ehweme so wo fama ni nti onim se wo bi di na ma se wo mistake no so correct no won correct mistake ba ba ne ma wo ne na bo na mane se ka kire no akwahoma wo mo nti na wo me ka kire ne ma me se wutimi nkodidi wa abontin na kwamo ne me etimi ne wo na nti ono ne ba no abo na fu wo ba wa me so apia me kwa adwuma ono so kwa na adwuma eti baby odidi de na menni baby odidi ba member say first amekọ be ba no bi anwa mo kra wanu ani mako metimi adi bi no afa ebi ni ho bi nana be ma na no aduane o ma na mitimi kwa adwuma me ba no me start adwuma no me kwa adwuma be ya be 6 na me ba be duru fie me ba no no afre adwuma aba abetimi aya anwa mo ni mako kekekra esiwa manya bi adi na akwa no so benya bi adi ba ma esesa me ba kra na eni ho na wo yis ka se bia me ba ye ne ma amantem wo so wa amantem kwato bibi bra ye ndia eno de se me ni se wa ye wo de ba kura e mu bia nsi na wunya won start sa adwuma no a wo kan na wuti fie ahwan na na hwe onu a won start adwuma me start adwuma no onu a na meti fie na me nya adwuma bia na meti fie wo tena fie san mama cha me fa ni se me wo ye no me wo ye 3 months na bet na nchen na me call me mama ye say o mama me nenti me sa call mama me ho ba akra ne kwa jare onya 6 months what na se no yare kwa daji 2 weeks eti ni huto na me ye say e bia ti ameti ni free ne papa nchen nti na ama o yare say yare kwa daji ni nti no me sa fa akra ne 7 months ade ne ye de e call ne papa no ti me sa ne call ye bra na mama mo nti ase na me fa me ne ma na me sa call ye ti me sa kwa ni me nya 1 month e na me start adwuma ni ti na yesa akona be nya 8 months e wo ho okay nti 1 month na me start adwuma me kwa ne chen 1 month nti before oba benyemo no before me benyemo no na me ne nete na matren fie san ni atena 2 years 2 years 2 years na ya adwuma mama cho da bi ono na ehwe me na me nya adwuma okay at least ono ne de ne se no me nya adwuma ba okwa adwuma me ne nneko o ye still bender okwa ya adwuma bi ho wo se wo fa be ma no oni ne ya da bi oni me be kwa akwa ne akwa ya adwuma no no agis kana gun butom that time adwini ni ho nti no mimisa ni ska se bi atade tompabo ato draws da bi mimbisa ni bi how many times na okwa adwuma mu a mama anytime bi obekwa adwuma bia anytime say the whole week obekwa adwuma me ne beko this ne eye ba bi e bi e wa ye ntimi nkonsa amada de no so mahu so akwa adwuma a womba de bia okoba etimi ne nneko se na de na be kwa akotwitwa me ne be kwa no otwitwa na de no no obi ho no ma nti ama me otuwe minim se de si be ne wings on na kire me se de si kwon da de nketwa na ye de iron rod ni on na kire me minim ye se de susu echa minim ye ene se wo sua adwuma minim ye wa ma ho sa no adwuma oba still bender da bi nsre
Say near working can to watch her word you man now your apprentice say what's your you say we bet me your best still bender to me never only man as one fro as soon no more painty and no crime painter ya fro slow flow ya kwaye da ban ho no ma da ban new site on what no ya kwaye ko frab obi abro sign ko yeah o cha ho picture say on tonchire say na wa fa oba wo fro and we ye free what dey anko bet in the picture na ba o cha picture no o cha one picture ah me ni mienu ni agina abro sign so say okay Ismail me pacha mo and o cha ye beje o ma photo ni free our from efro so no o cha picture no that time na me ne nwo na me ne te no wanya me ho ade odo ba no woni bi kra na o ma me hu say bi nyede anyway na me so me nya afi na mbe ya o na address o chi na pant na say what I say me nya na ha me nya ne sa enti una abutu we ai me mutra ya che because sabre you dey me hu ani ba ma mu ja ya che woni ni ja ya che ma 10 years aba hey me ba jo mo fan to so ma me no mo me anu nyina no mo nya easy na mo hwebi ani sabre no odo ni ginam na tell me something agi ene na ama me kaya na no ho ya mabufu no dinti say me ne watena say de tie bia metim metimi kwa ma me mo ho na makwaji aburo na ba chenchewe na me nu mienu awi because niska good niska de ma ye chop money na ya ba wenchiwe na papa bisa me say ya didi amesen ya didi enchiwe so jinsuo ma ni awe ni yada ebi wo ho no me say mini coupot abaya also be chempena uni hwe na chempena te be ma so ma me kwatire obi coupot e de nu aduane me kwaji me yes me yes you me nu amuwe ambe yes you ni pakro ba so waje ne coupot hey ma ehwa na me kwasesa coupot abu no me kwatam ye na me hwie bidie ni gu mu ja ni gu mu sa na me kwasesa abo miensa de coupot ni be si so buchia ebo mu e ma stew ni timi stew that day no me bo mani ana mi su me say ade obi sha me say chenchena me ntwempena na afa na me kan wi an masan ka say eye den ya me ware ntino ehu nya say me da ot sa abre ni say eye den ya say de be ada achi me wale kra na me fa ha o me hu say me dika afa de che mu say ade da tun ware ya na woni mu say nya oda achi kunu ni ana o ma na me say say da achi ni me ne no e ware na say bi a problem bi ba me nim say me dika afa ya obi mu paint no eno na nya me ya ba wo watimi afo ani atu brewe nyina ayi sokoba abontin so me ne wona abontin so ne ekuta iron rods ampa me ne nam ho ne etwitwa iron rods na wo me ne wa wo ne agya ya wo se me nhya akra ne because na wo pese wo ne mentina ma make us wo better tell me da ban abontin so wo beto me na bla ne disca na ma me ma 5 million no obi sika 5 million odi share passbook ma me say na me gi scan me gi book na me kan sika na re dodo abla ne da she book no no apply bla no na chi say o yi ni sabra na ni so wam adaya onu ni ti na me ni na egu anjuma no ana me say ti wa bla na nkasa bla na ka hwe e wa na oda na ni no koye eti wa na me so me save me hwe say sika na oda ma me no sika ne mayira na mabenyaka eti mayire ma widris kan ne ye nja no da ba abontin ye nja no won bu mi nkume because me twempena ana boys ne si da bia so gen no ahaya no jeju susu ya mpene ma wonye den wo mu no na gen no ba ye woni ma crush dem obi ogina bonti kita susu book nipa no so baji susu ni ye ne wo gen adwuma o ye susu eti na timo kita book na wo ka se oba ne mpena ho no bi da no wutimi kra refie mo babia taxi driver so hifo batman na twina for de omu ne me na woni nam jom baby abenya bia se be ya obenya customers na ska do do de be kono ya hweso atua ka mo nya ska adwuma na me ya nu ti wo mama kohomo ada iti na nipa ne di bia abra me na wo se me mpena boys ne so amfa nche no omo so omo mpene ma omo me mekumi wo da ban bonti so omo ne ye bi nam de me ja no ho na omo ma mi ska se me mfa ka me se me mfa ka menante do odi be ya mi wo kwan no so from da ban bonti ho ekosi new site no fa nya me ko ti se me kwa kodru fi se ba nkumi na me kodru fi am de nyame ase na me nanti ya me sister se amfa ka me se me mfa ka ni nanti se ba bia se ha na me nim na me wura ho aha na me nim no na jiji susu no that day no na me nkwa jiji susu na ye holiday eti bra na si wonu ni tu kwan aha eti Tuesday aha na chese Tuesday ye resume na me kwa adwuma ko tua ma no na me kwa je ye
abante yi bomia boys ne ya o je ne ho free boys nsem otumrika beto ame ne ya data ne maduru ma Grace oton cement e wada aban sindis ne store anim ne shop anim na madu obomia free one ma pepa rough sa e de mi kodu ba bia akra ne wona mkofa akra ne hye mechi mi sa akra ne hye mechi nti on fa ne sanka me akra ne hye mechi no da so bro me adi mi ko do Ganos Lodge Hotel na boys be stop on wo hono say adi nti na akra he machi na wo yi ni sade ebo me na ne refi sa akra no betimi afrato wa man o say di machi akodu fie ahyewa ni tutu ni ba o machew sa no de me na adi mi free da ban de me bo na me se mate me jutu mi ko wote wo kra nya me ho ade ti so we na me bo eti se ma ba ahyewa nu ache me a me jutu we di machi ye den ana won sa machi ahyewa ni de se kwache na ye ja na chi di na adu machi ye ode me sa na koduru fie me free fie kwa papa na me ne te no enchen wa fuom otoa wa fuom ho eti afuom ho na kwa me de na umie mu ma no ba ko bi na won fa ntene ho to so eti afuom ho na papa ne say ade iti na fine wo se me ba na gbo adwama ya ma je atum ade na wudi na chi ene ne ba ha say se wo ba ne fie eti ade wo ba ye de wa ha oba ne fie ade ene no omukan na ofiri ho ko enti oka asem na ahyewo tutu na ama na mebo ni dua say me ya ahyewo ni magiatum me ye tutu ni magiatum na mbom ma on fa oba wonya virgin ma on fa oba wonya virgin na ma ne fa oba ne nansa na oye ne ho ade nya sa so fa oba ne dance na oye ne ho ade mbo ni dua fe me bo dua no ya me hu se me sa dane no yes wo bo ne san yes me say wo fa oba na wonya oba ne ho ade na ono oba ne da na me frɛ antoa na me de de so no so me de bo ni dua se enkunu because ekunu so ma obia hu so oba na wafa ne na ada no onye ne ho ade no nada eti me kan sa na papa ne se wono we eda won hwe me se duane na ho nti no me nda ni duane afa me hu se de me se ada ne no nti o mo obi da me mo obi da me hu se de me se ada no afa me ye kura emfa na mo ko frɛ obi no oba kire me se de me se a me da ne no na me da ni duane nti ne Monday papa mo yesi enche na me se me nche no onde onam ho mo pa na papa mo ni ho omo ba ni aka ena Monday bedru ye no papa mo bae ena ono so ne na busua bae ena ye tena ase me papa ono abusuafo bi sa ne se oba no ne ntina biem wo si da bi oba dwamanfo de ono ne ntina biem wo ka sa asem ne ho na me fa me ma no pa nim e ho na me fa me ba ena me pia bo bi ko wura dem eti ma me so ka se me ba ne adwamanfo de a ma je ma de eti ma me ne papa na di machi me ko ne fie e ko se sa me ne ma afa ma me bi sa me se ntu wo kwatena abrante we nchen na ntuma ba ko pe na da bag na me se ai December na na tena sen ni atena 2 years na be wa ma akwanya ti 3 years no okay ntimo tena 3 years 3 years ai all right ti no na dija ye ne na dija ne ba ye ma me nko na ye nhwe no kra ewo asem ne mo Samson kwadwo fodwo ohima memo ha ya ena Samson apom te sen yesu odom ho ye pa na de onya izo style bi abi wonya izo style bi abi no style bi abi style bi te sen mentwa enkomo no so na wesi bronya no mu ntama jamio bronya no wood jame na super se brand ben e ba jo say brand ben ni din this your friends say space bi an ni din with your friends your friends me bonding chira o super se ya bachelo ani oni me din ani oni me din okay yembra I'm on the serious note obey wonimu no okay what ha ensem bebre no waka sanete nukre wom ne de he entre wom ne de he ohima me pa cho wakasa bebre but me no me nko akiri bebre assemble akopɛ enti ne me mienu yati ha yanko ensema waka nyina me de wan kwa media wasem bisa wo mebisa ne waso yi anoma me media me ya no but me nko chiri yanko kan yo beka me wo question na mebisa wo o papa ne maame ene ono mu otomi ntimi obi aboni aye o ma ya ade na mi nshila o japo ko nya mi nshila obi obi a nya mi nshila okay onya me boni me nso me nya ne boni na mistake na maye ene say mistake maye ni say akola na me nhwe no na die nti a me nhwe ni say me diska kwa o mo si esua me die ena wo mitirim o mo si sika ni sua enti ma ne bu mabam say ade nti na me one city kura akoma me ba ya o mo si esua sana tie dia ma minyai
na ma bena fa nko be de be ko bia to de ko be bi ne se frame a meko ne akoye hyehyeye time ma me fa ntua sika e ma akola no na sika nko me de ko ma akola na me fa nko ma akola no wo ono no nsem me de be ko be bia o de me ko ye no wo ko sika no e na sa de me tirim e na me nam okay maybe sa wo ba ne fie no so wanya 30 years me pa jo anya fie say no 37 years mpa jo agege wa ko bi da me pa cho da bi wan ko bi da o time na ma ye ho pa cho no na agege o so e ka agege na say e fa na ne friend agege yeah sibu wonim e fa e ko be so na ne friend agege so tu kan ko agege any manyini che Nigeria agege osi manyini che agege matikasa Nigeria matikasa na 37 me pa cho wo ma yesen me pa cho mba ba ko pe like seriously ba ko pe fajo ba ko pe no ne de ene ene Agnes ba ko pe 37 ba ko pe ada ne mana oh eba na me yama dwen se ekwan bi mie ma me hwe me ba we na me ngobiom adwuma be na ye me still bender adwuma na ma eba ba machine show sa se wo ko obi fa wo sembra na be ye na adwuma mo charge sen oh so obi fa so be ye na adwuma ni nyina gina adwuma no se bia se ye pillars ya se pillars ni bia wo ye be tena utimi charge bia se nipa unimu na utimi gene bia 1.5 na 1 million se unimu no ni ye free but se unimu ne dia na se wo workers na mo kodia utimi de o ma na mo kono lo hwe ni sa aketu betu o mo ka no e hye utimi gene bia 4 million to wi a na watete o ma o mo no nko en dia mo mo so ko fa by day se wo ye senior ayi ana master na ne ko a betu ne ka se master pay sa okay enti ya hwe emprendo do sen en adwuman ebi ba week anase month ya hwe emprendo do sen adwuma no ya ni adwuma no construction adwuma no en hyeda enyinam gidigidi ebi kura bi otimi traffic bi a 3 months na nko adwuma da na okura no chese de obedi kura din eno kwa ni adwuma wo betumi aya ase bi ma ya wo betina fie because you are family man wo ba say apart from still bending adwuma ben na yeka say in case bia say mene ebia Messi ni bi na nam na say bia o se bia me mo na man tim water dia metimi abo am atim water no ewia na otua meka but still bend na nko na masua me sua adwuma bia bia mfa che enti yenhwe say woni ba mpa che wo ne Agnes Jai ye no wa ware foforo mpa che me fa oba me fa oba but me na jai woni saba na so jai ye beba ho enti yenhwe say eye wonko a kontonkore ena wo baba eye baako sika san ena ya wo de koma abusua no a omo sika ni sha de no o kase me kwa me man 40 cd ni 150 enya no 100 me je enya no kure enti chirechire mu kire me ma me bisa question wo de chirem me kwa me masika san enti wo de chirechire mu kire me sika me kwa me de papa no ebi wono mu a me kwa no bia me ni sika na ya na me pese me ko na me kokko hwa akola no se me ni sika kwa me pese me force na me ko enti me ko no se bia me kuta bia se 1 million na se 1.5 a minti 1 million ni na ma akola no ma akora no bia 50 Ghana and 70 Ghana na me di amano mo be friend akora ne papa no obe yi papa no na me di amano enti se me be fi anu ma frɛ Agnes say sika se na de ma no so frɛ me di matem ake ka ensem be ni di achele me okay me just say enti no emprendo do sign like ebia every day and ebia utumi ma akora no 20 cedis and na me honye me ma me ba 10 cedis and na 50 cedis no o de kwa edisen ansa na de for frako 70 cedis wo de kwa edisen ansa for frako eche bese because akra so wo menche dia me ye dia che sa akra wo menche dia me ye dia che because obi ba akra mitimi ye e ma ne bro so but na me so onni menche na wo ne ma me ho ni ntino e ma me na ne ntimi nye ntenti a e wo ho no na afi no so no me kwa na mu kasa se sika ni so ni ma me nya ni je bi mfa nko ho akoda no wo nche ne a ka ba ye de chensa
obi ba utumi ya de chance akyerɛ de woyɛ ma obi ba chance a ya wontumi fa nya wo ba no ye me ma obi ba chance de mintimi nya fa mamba ne say obi ba no me ne tie ha mitumi ede ne ko school mitumi tie school fees e ma ne canteen oba nim ni school fees mebo to bu asa obi ba ne say like wakwa fam na school kra wonim o kasa manka bi ba chew wakwa fam pana na empra ba no na wo hwɛ no anasa like obi ya wote mu fie mu mantem ba asam na woke empra ba na me hwɛ no empra ba na hwɛ no wotua ne school fees me pa che wo say we yade okay yes I to me the other day oh what the year chat to me chat sika sam na make okay yes send mo good enti enya fe na wo be na ante akọ oba ne fie enti sika na wodi ma obi ba no adan na wo fan send momo emfa makura no ma me pa che otie me me tie o die enti a me fa sika ne send momo ne say say sika me de ma akola no say enhyehyɛ bi ama ho anase mpanifo bi amam ne say mi tuetua sika ne ma akola sa akola ne fa ko school won fa nyɛ se ya eduru ba bi a me disika ko ma akola na o kan kyerɛ akola ne say me na me akola ne sika enti me yɛ madwene say ma akola no agnes ne won fa me nkɔ mpanifo bi anim ne anya hyehyɛ ne saa ebeduru ba bi no yeah bi akola no won fie say 12 years. 12 years. Or 13. Or 13. 12 years. Ma 28 October no benya 12 years. 28 October no benya 12 years. Meba menya nwie. Baby a wo ka sempanimfo ne ade now wo pese wunya evidence ya. Easy because ebia wo mobile money now se wo send ya kra ni sika kra na obayi ka se on send na ye ko MTN na on betimi ayi ni nyina de amaye evidence ena ye adwuma na ye ni ntino enfa wo se so oba no agi achinyi a ye be kwa MTN for me sister wo ya atonsu ye ko ye oba print statement e de amai na wo be ye ni matwa wo na die nsu nti ena se wo hwa wo ba agi se wunya mpanimfo as witness na me misa me pa cho de omo ye minintia omo ye den kasa ne atemdidi omo ye nintia me pese me yes ade no kasa ne atemdidi ni free hene e free scan me de kono okay sika na wo de kono eso ani let me ask you papa wo wa fe sika na wo de koma wo ba e bi abosumi num onkoma ni sika da se sika na ekra wo na wo de kono eso ani yes good and so se wo ye oba na wofo ena wo mo no wo ye oba na wofo me fa se wo ne oba yi ena awo akua se wo ti ase ena akua ko fa bema ena woni bema na wo mo ya wofo mo na mo ti mo enkokra ani abrewa anka wo bi bedi dia ma mo bi adie no mo ye the bed na akua the bed na beto mo so bema no ne wo akra no ba busumi num ye hu dada no okra 30 cities look within you can okra chere me say wo ye wo ka ba gina ho gono so tell me o ka say you are be sorry enka menye na ho gono so nka ba dan be kasa enti wo deserve dia wo mo yaw na say wo deserve anu ntin su na you me question ano maybe say wo deserve dia wo mo di yaw no and say wo deserve it we deserve it and so you don't have to complain say wo wonim say wo deserve no wo di for dia and complain now yamra nya nwie say waji atum say wo deserve it wanu mu asem so na me gina e dia akase wo deserve it enyehu enyehu me ba no enyehu but one hwede de be yehu from now and Friday no way from now yan fans pay me ma no mo hwe man ti say your car no na akura ni nyini ya be ware a opapa tutuntum aguso eja na wa mu no abeja no abeji no de ko wan hwe ba wonye etirade no say twabo to so now obi ba enyasem mo na mo ma asem ne to mo obi ba empena ba wo betumi ahwe no but wo ba de untumi hwe no kire me mu wo betumi ahwe na aboro so kire me mu di ntia wo betumi ahwe
wo bi atopa wato oba na akora ne ye yi a wodi ko ne fie mfa ma ho a chen wa nkasa oba explain me chen me pa chewo die ntia metimi hwe obi ba no say me ma dwene ye me say ono no otimi nchen ono no sa akora no otimi nchen osom me so ma ne kotare ye bra me ena we Agnes so die no se me hwa akora no kora na o ma akora ne ma me nchen o ma akora ne ma me nchen because me person ka akora no ka me hwa akora school a esen ka akora no bia o ma kwan a anase occasion yi be kura na say you so timbe di be 3 days go me nchen ba o ma ne ma eni ntina me yesa okay me ba ya beba ho because ebia unhwe ne nti no mo makwan because yes me ne be ma wonu metiti morem ahwa akoda no na be ma beka so medi holidays na fa no kwaje fans o abra me na me hwe no na ba sa wo hwe no de ya enti abi o papa say wonim se wo makra ne ma no di nti na makra ne ko papa because ma hwe about kwaje oti yi so beka no kra me friend bi ana me ye no na me tena se hu se hu hia se meye no because meye no crash still onhwe no ba me friend na me se makona na ho wa ka kire me se wo papa wo so papa anhwe wu nti wo wu pona wo wansi na obenya nkwa wo mfa ma no wonwu e ma ni si sa de ni si ye me kwa ye so papa ewu ye so papa ewu because me kwa ka kire na mo se wo nhwe ne ba no se na date no no ne papa anhwe no ye so ngo to man wo se nye ni se ngo to ne papa no wanwe no na ndo so wo hwe ne ba ma se me ka kire ne se hye wo ba no se be ya o makwan a obetimi ba wo ho o ka kire no me ka kire no ene ka dan o ka asam ne kire ma me ka because no na se say me nim se wadwene bibi ho ansa ma adwuma ye ya che Matthew se wo dwene bibi a wo de be hye ho oh that passion that be wanwene ho ma okay because asem we che the time I start or the last 2 year 2020 bro nya san na wo be call me papa mo hono no me ka kire ne se sha akola no se de be ya se afi na ebe na se wo hwe wo ba na afi so obetime di bro nya at least se busumi bia na wo di sika koma akra na na wo chi ya wo na me pese me hunu ama wo hwe ne dia ne sabaka ne ba obayi ka kire se hwa akra no na omo ma kwan a metumi ama na ba be me ka kire no fa che won kan chile me on kan kire eni ese wo hwa no a yan ne yegina mu Agnes won kan chile me don't worry se wa kan so won kan yo se so start hwa no o ma kwan a obeba be se ne papa no ene weekend o pese okofa banana ni tree street kakra na wo de na ye be mana yes adwuma because won to me so hwa akora no e wa abra won to me hu no ba so what you say ye yi adwuma fairly enti ya na waba no maba no se wo hwe no a eya na wo pe witness like o man isika wo mo bi bejan ya witness me mama ba no me isika o mo witness o mama nya witness o mama nya witness o mama witness se o mama ne ba nisika na mama no eduru ba bi kra na yeye na aka so hwe waba no na mama ne wagya ya obagya to sampa hwe no me ka kire ne say on hwe sika me de ma akora no ne hwa me hwa akora no bla me bre wa akora no ho na edu bebe ne papa e ka se ya watimi akasa Samson won sa Samson won ne ya sa Samson wo Bible mu ansa no aso tinwi na ka ya akwakose no se wunyi ya enka tinwi ne fu a ka be ti sa Samson de no but the suban ne de na won sa Samson oba na ko 12 years meboa mamba cha wo betumi asese sika wo de like obeye di e wo wonsam da oh minti se ebe like ubetumi obey wo ka asese mama say ndru 200 cities ohima asam na ba enti de obeka ebe ya yi de bebre papa no papa akokora de akokora country ewo no a de obeka bia ma you ready oba no hu na che enche e di say oh I feel mako be transfer hi mako be transfer oh we he oh Kenya se oh Kenya se fine Kenya se does oh mission Kenya se we bo so school ben wako school na me de call any dia me de ne call school ba o ma yi na firi ho ba de o call de Agnes nkan chile me we de ne call school no na hwe no
na me hwe no me ko ani papa ne ko ye hyehyeye me ko ne papa ne ko ye hyehyeye ya frɛ papa no ai o de frɛ no kasa me ko ne papa ne ko ye hyehyeye se abinya no kra brem mama enya no kro mi asema school odi akra ne ko ye no odi ne ko na me ni ho no mo na me ni ho odi akra ne ko to school ma me mo frɛ me ka kire me se wa ba ho ma ye de akra na ko to school mu na me see you me ni ho na metimi sandi ska me ma me se o fa akra no tua no school fees ne na o tua school fees ne canteen no ebom ti na me sandi ska de me nya no me sandi ma me se ebi o mo fa ma akra no ko school wo ko di akra no ko to school mu e ma o mo ma akwan ebi e school no ano no ma na afa bi ma me musu tu na o sha na o sha na akra no sha me se na o be 2 years na o start school no eti na me ma musu tu ba bia akra ne be school no akọ tena be foforo ani school ni mu be wa e na mo yi ne de ne call school for na say we are responsible father say ka ma mba bo amane say ye tu ne de akra ne ko school for amu aba be chia oja na de ko to school ade te ka mo fra no tu no man fra na kan come back fra ba ma na je so de no ko to school ba je so de no ko to no hwe na ma won sha akra no ma mfa ne say e ho ne de me papa ne me ma me na wo ho eti wo fra papa de wo ho bia no o mbetimi aka kire okay Samson. Ohima. Samson asamo. Waba woni na you still bending adwuma. If I say me na we still bending na we na no kwa adwuma. Me na ye. Oni na ye. Oni no ye to aso be say. Oh anche. Se bia in case bia me nya adwuma se adwuma no wo area ho ba bi dia na na ko jame. Me yeko. Na wo mane kakra. Oh me mane bi. Because my money is cowboy. Because as some nya ba de do be kan de bebre nso me so no my ready do be kan bia no won kasa nya wa ready say yeah there be ayi basa kasa de obeka bia because nyamu mienu mu ka papa enu no mo be fra be gina so de akasa enu na judges e betena se wo mo be gina so de enti no se wa anka na wo mo betena se ne ye de mema wo de anka se ye de what yes mianka the fact and mama on tia meka ebi na no Friday obi betena wa kwanya so wanwu na asem ka na ni ba no so na hank of goodness obo me tia neka mama o tia meka fine so o tia meka mama pacho bisa no aka tia sana na wo de mama e dey some no na kwaya adwuma enti na o tia meka say kwaya adwuma na e kan say bu as me am say oh Agnes jiwe never told when the same way the dey e bia 1 cedi 2 cedi because me ne wona te wo bo me o yi chop money ma ya se enfanya aduane eti me nko ma emisa wo sika okay was start adwuma no was say woni na kwasensan bibia aka ma mebo a was start adwuma susu gie no woni na wurawura mu aden was start susu me patch wan kasa den yente mate aden was start susu gie no we jai na ko homabo was start susu gie no mi jara ko homabo enya no kure enti dienti ena no wane wona senya no kure dia enya no kure dienti na no wane wona ofa mpana kiremu kwan ofa mpana kiremu ne yentie ena ofa mpana ena mi hui ena mi busa no ena osise mo busa ndi maguna ni mu ase enti wane me na ofa mpana ema obi kan se nipa tia me na so ba nipa no me pachi wo emu nipa ne din ba kire ye se kwanye nipa ne fa so ka kire wo se Abigail afa mpena wo tete ne hunu sampa wa fa mpena no ana ne ye ben na ne wo mu eche se wa fa mpena ma ye run down ye pani nyina kan short die ntia me point is wa fa mpena ne se na ne suban asesa ene say suban ben se okọ adwuma na manager ne ka kire me se omo pon ebi a 8:30 ana 9 enti ahyase no no oba ntem ahyase no oba ntem se the manager ne kan ye no but edru ekoba be no okọ a oba be se 12 ana se bi a 11:30 enti ho no me yes me so me no atena che Mr. Du de otie bia minim na me so de me tie bia so unim enti Agnes se na wo ye eno na obu afu ese wonya bia asem ayi bi ka chelem se oh black ojo e bia enti sa se na obu afu se amimi gu ani ma se wo kwakofa mpana na me se da bi first ya kwa manager ne ka chere me se mo ba pon 8:30 but se sia no oba 9 and say 10:30 da bi enye da se na wo ye na o se de ntama kwaka sa asem no ntino wone menya bibi enu ntia ma ba chimetimi akasa kasa ma asama o kan oboa eni say ya kwaye me kwaye adwuma no
na me pon 4 me start adwuma no because na me nim computer na me nyeso adwuma bi ti na me pon 4 ba wo ya adwuma no ko wani ma da bia wo ba ye kire postings sika collection sheet no sika wasu bia no wa na we post egu account ni mu eti wo kwa adwuma wo kwa abonten ba e wo se wo ye postings na ansa no wa kofie eti me we postings na 6 na free adwuma mu me start adwuma man say first 2 weeks ene da me ti ba fie 4 no ana 5 na bedru fie na eti da ban new site na me kwa adwuma so ko ba me nam form na ba bedru mo 5:30 ma bedru fie ena me start postings ti postings no so wo ba onema wo yi collection sheet ne do so a wo be ye ni nyina eti e bia acha 6 na ma wie na ma ba fie ma se ka me pon 9 ni 8 na o kana ga ye den otimi kwa fa akora ne be hia me kwan so 8 bisa no ya no wase eti bisa no ya no manager krampo no on point 8 eti ya da na mitimi point 8 na wo free wo be hia me kwan so bra wase wo point 8 dia ene yin fa na akwa fa akora ne be hia no kwan so na be hia na bre ben so mami papa se o kasa enyo no kre dia Me yin be be sa enyo no kre ne say so obusam question say emle be na me kofa akora ne be hia ebu ono ma me kofa akora e free school mu ho no e ba no mitimi na akora ne betena fie e betena fie e ma na aduane di ye di wie ne tena ho na se wo ma e bi etimbo be se 8:30 as 9 na se dabi no mo ba akora ne di yenko ni nko hia ma na ba mbo na me ne konti sa kwa na e fa so kɔ no empanifo bebre ho omo timbusa se ei ade na sabe na anya akora kete o nam na me so ma me ma yo no se ei dabanu site wo make say dabanu site wo make asem we obie ne ho no ma so me kan me o to mu tie mi a wanim me ne obaye otiwa setenam obie ne ho a wanim obie ne ho a wanim asanka bag ni ngu ya wase na wo twempena ma oboa me se oboa ya bang adwuma no nyampena ma oboa me medical dia hye mitiri ma se na betena ha o me se da bia mitie mo e be ma na yire de ne beba se won hye ne ba last minute de be ka ne so oba ne boy jaman eti ne waja no eti mi da wo mitimi ni so be wa twempena mama twempena wo yesu so adwuma wa ma twempena ene de eti na ba fie late mama oboa no me ati na me say no kwa ka set no to me ba fie ba 12 baby sa 12 na manager krampo anajo 12 na matina adwuma ma o ma 12 ma na manager krampo na aho me say asem no ho I can say excellent won nyintum because na what the time wa kwache no to bo what the time wa kwache no na kwache no kira me en e kwa fa to me tell kwache ne say kira me Saturday o man kwa adwuma na Easter ble ntimi yesa me kɔ baabi o papa mo tie na ma kɔ hwɛ oni akola no me kɔ na mbusa nipa o fi o say na Agnes ma ha na o say sesi woni ga bi afa so ha du fie na ye na kwa ba ji so community me ba ye da na ba ji akwani so community da bi mani kire mu nwie yanko akola no uja akola no ho kwajo so kuta bible wa hu se wu kita be chantro 10 years asem ne ya ka ne ne chantro ho no mo na kita bible so preach me ka tira me ko bisade me de akwani jafi na me jimi fo hu e ka metina ha no me ba no hu nya ka metina ho ka me jawa duma last week ka metina ho ma akura kita me dwale me ba ani ni pie na obaji no ba tira wa se me ja akwani ni pie ana akoto ne hene obwa me say ya se du fie fu adum obwa na bani site for minim e da kwaso oni ha matisi ya se wani na fa pampa se me hwe ni makakra na me hwe ni makakra wa ha na ka wo hwe ne ne kra na no difference wani ma fese na wo de grass ya hye wo de ma hwe wani mu wa grass mu wo de yi na me hwe wani makakra esa me hu wani mu ye me hwe wani mu se na twantwa mitumi hu ti na hye dade we ya hye what is se me hwe ni mu hu so twantwa wa twantwa washa grass ni be da no me say akoda no me pentro no kwasem Louisa wo fie ukoje akoda ni wo omame nsam entwantro asam na me call ye no ana na wo fie na waja akola no ho edna ma obi e wo ho no mo ni waja na ma hwan akola abaya bi wo fie waja na ma no timi no mo nsa ho e wo ekwam etimi kwa na me heda busa wo say Agnes ma ha e no say woni du fie afa soro asesi e entimi ji akola no edidi omachi ba omahu se me di omachi entimi dru baabi a mete no
so ma bi wo ho no mo e na me busa so ma me so hu se o ma me so te kwa ho Agnes atwam ha no se o so ni abaye bi atwam abaye de woni mu no e na me se saa so ma me ji akra no me ba enti me di o ma chi saa e bedru baabi enti so o mu twam na hwe ma chi a na ma gira nchen omo kore nkomo omo di nyina ne se bla na yekoyi no hey radinya ko de mbe chia wo ka ko tuaso hey manen tuaso o kasa man kasa yanko na se me ma won kan tuasa etre me manen tuaso me ma wo chan tuasa ye no kra ye ben wo yan tro ye ben manen kan na no nsi tuaso enti sa meka sa ye no kra enti na we interrupt na on person obeka me ye hu no kra wom tuaso enti mi di o ma chi saa koduru baabi enti komo mu di ne sen komo mu di ne se bla na yekoyi no enti hono na ma be o mu ntina ho ye caref ti me dodge fe ayi promise bi o me dodge to mu ko ya koduru baabi o mu kwa ko eye na ko hia boy no so twi taxi enti o mu ti mu ba money ayi bi anim na so mi gina mo ba money na chi enti o ho na Agnes ni yi phone ketuwa bi o yi ye na o frɛ guy ne se plan pa cho ya twa wa cho e kom die ne ye na plan ye nkodidi enti ho na mi gina case ro me wusu mi tim ei saa okay nya hwe enti kwansi na bla no e taxi ni park here bla de park here no na Agnes ndimlika e ko bam bla no hey radinya ko kwajo mame o da fa bible kita bible be chia wo ka wo me ko bam bla no hey kwajo sheyi wati da no kwajo sheyi ma me si ma trap to am di betina ha ma trap to na mo brand new ni manka wo kra bible wo preach ma o kita bible mo bisa ni ye me dia me ade no ye no kra but me ko batan me ko bam no mame Ismail mame ba ko nyina numbers ma me si wa munya be kwa wa je fun ana kita me fun ana kita mo wa je ana che nyina e ka be no mo nyina numbers amama obisa o Ismail bra me bible okra bible dada enti mpese okra bible no na oka eche me se me gina me bible ya me di preachi eka nyame asam a eye nyame asam kroje yi so se me hunu se oba no omo kọ be ma ho 2 omo kọ no na omo di nkomo se omo koyi man no 3 okọ bam no 4 wo hunu se oba na twempra mo fa bible na mra Ishmael we ekwa mo nko me bag ni mo nyi bible na mra be ma to so mo de bible na ba me no enokranti ni nyame suranti me ko be am bible shem bag ene wo yese wo ko di boni na hunu se bible ni shem a me hu se me nyame di machi sa wan hwe yi a me wie na me saf di me sakra ko so bible yi mu a ahwa na agrada adwas me trim sometimes ya ka se nyame fa ne boa onto ne ntem but at times se nya judgment ne wo ho a enti me pese wo kura bible wo preachi wo evangelist me be sa wo fa chawai wo fari nyame adwuma oh da bi me fari asa wo nyima no ye wo evangelist wo preachi fine ne hene me okọ yaba wo preachi fine ne hene mami hu mame ye na me di sofu achi ba se si ade ma stop kakla ba bible de meje oh bible need them be ma mama catch me be ma bible de meje what say Maa Akos please this guy is not serious or say is serious in life hey this is menkamka what say Maa Akos this guy is not cry what menya oba me defend but Samson asemu a wo kan say na wo mu di nkomo say wo koyi okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno an wo so eguso a wutie mi din e de Maa Akos ye ne Agnes ena di nkomo ne ba papa ene sa akode won hwe ne ba emu nsam ene ye ka no onua TV ebetwa wo mo ho abasema na wakoje won krato obese ambeto aso asem ya wo kan say me hwe wani ama na me hwe se de wusi ka asem no a entro wo man pa che David entronim entronim kula entronim kula okay enti okobam be ma no okobam na ache nti no wonye ntum okobam no na guy ka say wo mien kofie nti omudi na chi ni ko fie hey sam ka wate oba bre wo to me be so
Wo bla so say wo me brada o me jida fa wo. Me jida fa wo kwajo. Mate. Me Agi, adan wa kuma wuri. Ma. Try to say. So ba say try to me so wo. Me ni ajo wo so na me si kwa bla poku so ba ma wo. Wo say try to me so. Me just say what je phone na kita me. On na to phone ma me ti waje. That time phone the Nokia 33 times say dan yi bi na kita me. And it chip 0248 and na me use. Waje phone ni free me sam. Because ya jai. Atade am de kwa adwuma tu cha mu say me jai adwuma no. Enu ti me na me jai am de kwa ma me mo. Ma. Me ni me kwa ba mo be ma no. Ah ma it me nim nya site me jimia to the stand say anopa na 10. Na me ni me sister nam. Ni akohia be ma me nim se me ne be ma na te. Na ko ba be ma na se yen kofie. Na ti yen kofie me ni me sister ne na eko. Na me baby sani se wo mu kofie no a obi a kan baby sana de se. Obi a wo ko ne boy ho. Na me sister na o ko ba mo no. Na wo ne boy na kofie. Ese dan ni wo de wo bi edi na chi. Enwene asem ne ho asa we yima. Me yima no so. Me say, wo ko ne boy. Me ati baby asem ni si da ba jom abojom aginefo na kodwa he ya be present wo chat me so wo na so me hwemba no memle oh na ana kan ko na ho ato o say kan ko na ho ato so wo chat yo dia ana ba bra wotimi sho ba na no wo kan ko da ho beto amwa he akola no na da se no ka no se wase entro se wo twantra se wo twantra dia se wo nsura kire ana mate Sakwadi, hey, the baby Sakwadi. Samson, me say wo ntwantro dia wo nsura kire. Me ntwantro. Okay. Ana bibi sa obi anopa. Ne ko do. Ana wo kwa akodi bie. Okwa fefe ne boyfriend na no wodwam. Wo se dan tam wo bi. Ni nua bi ni na chi. Okoye panyin. Meba, okoye no referee na coach. Ama hono de omunye ne nam no munim adwena ekuto momode nam te de omue no asem because minim se obitimi ne nadamfo kla ekosra ne mpana e wo ho esi de bia esi enti omue no na munim idea o ma share anasa idea adwena o ma dwene a omode nam omode ekọ enti wo ba mo no se yenko fie me to aso ase komode no enti guy no koto dwane mo ni aso me kan ache to aso o tika ache me ne ya giant me no hono enima yi musa enim madwene musa ache yenko enti obam no se komode no enti oni boy no fa ba bia obo odi no edwom ho no so mo kokoto aduane omo kokoto aduane to mo koto aduane ko fie no Agnes Tobo kasa adina che enti mame nkasa anka mame nkasa enti omo to aduane ko fie no e na me so na me di omachi me so me wura fie o me ma nya abotere mama mpa cho bisa na be fie kro tobo mane kasa kro so e koye yenko daban enti nani nei se ye kasa di achi na koche ye fie amukọ wura mu ache wo mubu daban NCC dan foforo metimi no wako exactly me dem me pene say ya wako daban metimi a kire mo ba bia na me si free ye kwan ya fa so ko jonim minister ko to nwi ti nwi shop na nim ba bia me sister ko to nwi daban jom ho wudu jom ho no ma me fa joni inside kakra ti say de wo ko jonim no ono na echi ho no mo enti no we nya botre adie na si ye nya botre me ne boy ne coin me boy ne coin say me drum busa ne say me ka che ne say ohene oba na wodi wachi oye no wawo akwara ko wosua nti sa ne mpra ne wa jano no me hwe ne ba de isi akwara ne kuta me be na mo obi na me dimli ka ma ba ha sei no ti me selaw jano nti na boy no e na den e na me ne edisi ani koye me ne koyi okay e na obi akọ ne ba bi na boy ne koye na koye na me se me koye na me nim say boy ne fie na akọto no no okọ ne ba bi wen fa opie boy ne pie dwane yo me abati da opie dwane da bi tie o se munyina mo koy na mako awia na gwo no agya ofie o na abekọ no no aka no ono no e ba sa no wodi bi ka pie because no osulo me ho yanka no kra wa wo se enti wanya to woni boy ne koy na obia ekoye muku wie ye no na me bebi sasa wo se wodi na chi ko be ma ne fie enti mako awia eyine fa no woko wo so akwahye ne dem na wo no kra ni wo enti wo pie
opie kwa bontin so odwane ese sa so opie so odwane because of you can opie yo ku si abontin mensele na some na che entina sister wo hobi na me sister wo ho no hobi tema ya bo no a wo bo be ma no de ani wo odwane na ne sister gina hobi no hobi odu fie number de wo ha wo bo no odwane odwane frifie ho no hobi enti omo kan no kore me de enti mu wie na mo kɔ no ɛde ne si meme ye me ne boy ne ku wie no say wo ka so di kaka say meme bo no kwa mu sa anya no kore because me ye na mka kye ne say ma bene yan ko papa ho me na mka so me no betena me ntimi no ntena bi ho na me so wo nsa se be sene me yanko na me twe wo be sene be ma akwatu se wo ba o ne nete twe mpena wo ne mpena da mu wakɔbo be ma na ko gya oba de se oni wachi ma mo no na wo be ne woti kura be nyem kura wo tena wo nsa bro me ne nyem na ka Mama no obua perpetua na oni ha abaya we perpetua na oni ha sister na ni ha abaya we mi pa cho o be ka se sumu anu nya din ono de do to sumu anu nya din wahema abaya we bro no yati so amene ne tie ho baby amene ne tie ho baby amene ne tie ho de ma yama abaya we oti ho no obi anim me ne se ba fine form obi nkonya obi mo fa picture na nto so ba fine form ade ko ya na wo obi nkonya obi da ba obi anim eno na le mahi ena ya mabufu ma na ho ya mahi 10 years ni pacho tie eno na ma na ho ya mahi why ma tie me JHS akoye me na me bo ma akọ JHS okay wo wie school no ye ka say sika ye fa magi why wo ba bia akọ JHS no and no sense when I'm saying come because can you mattress ya odi call school mattress ya me toma wa odi call school e wo teacher ata e ho omo nyina nim se me no na tie etena wo ye wo headmaster o ho se ye wo wie ye sika ya de kwakwaje wa yi wo school mo ho no mo no ni nyina wo na tie enti the photocopy me no fa ka free kumasi ya kwa santimampo St Monica's ya kwa headmaster in school na yema okay so ni nyina yemwa wo de bua no me bua no okay enti me di na me also kasa me di am ye ne de papa me yema won ka bi ya ko ba bi ya ti ba bi ma ba cha se me di kan ka se me ne tina ye no pie ho no beta ka me sika ma me se je but say men bisa ne sheda ba obo e de o hwe me ba di kan aka sa asem ne se o ma mi sika se je de but o hwe me because oye na se bia me to me misa o pants me so be ne ba ma ta me misa ne sa ne ma but what ha misa fa sa anya ma ne de eni nim ba se wo ka mi school fine oye because me ne nete at the same time no anya me bo di enti na so ye we nyina na wo kai bia di enti na ene e bia wo benya adwuma no a na ayi kakra ma no wo so wo ne na ma me say so aye bia ma nti ka hwe so na ne bia ma aha ma ti o me nti de fine wo boa me bi ena ma benya adwuma wo awie abenya adwuma se wasede so behwe wo ba ane wo ba wo ne te se dia ba bam ti mu mienu ya ne asede aha na da iti na wutimi akwa abonti ko didi na wo ba wo ne te ne wo ba wutimi yi one city someone fanta adwane ni ama be ma wa hwe wa mo wanya we se wawie wanya adwuma e se wo yi sika ba nti to aso mama tio me ba me tio so kwatimi na ase me ya adwuma yo na ahwe wo ya mami o no no bible so me say sika na mi start adwuma ne say sika na me to so me say na sika no wonyi hwe nto ana say ma fa 4 months there no wo ya sa there 4 months 4 months Bible foundations of mama ya dance ni o start ya SS na okoy na owie ye no owie na me ka che ne say Agnes what we school ni dia me ntumi ma won tena fie enti true application me ensama me no dia waka me yenko ho me bisa say di enti na o start adwuma no o se ne sika ma wo ma na hwe na ye no kre ma me oboa na we discuss me mani sika me ye bibia ti se de na ye no ye bibia pepe me ye bibia ene di enti na o so woni wona and you on adwene na boso me say na no wona enditati woni wana boso me say oh anche na muja ya sa anche ene o start no beda oh woni me ye bibi
me be se me ko woni me ye bibi because we na dwen se bia me gu na nim asinti no se sanity dia ani ofa no ho mame na me se mate mate but eno no ye di nkomo kasa ya ma ye bibia ye kama ti sa brand no agya ne boys no ka cho say sa brand no na obe start so no wo dane de ne agya ne boys no o se no agya ne boys no e ba sa no eniye na no ye no de nchama na mdi bo no suspect ni say na o ye enima bi na say enima na o ye ni say obuade obume enti duru ba bi na wasesa enti me hwe ne nkasa yam ni sa na ma bi ya o ye na am say Agnes go ba eye sa de na enima sa na ma ntimi otimi sha ase ye wodi wani bui so oba ye sa de na say wodi wani bui ana wodi wani hui ma fa mani ehu se bia wani ba ma wo wani ba ma wo eye sei but eniye na sesa ye no one for wani ehu so ni ba ma wo ye sei but ya no sesa na ne ba ma na wo so ko hono minim sa obebusa me Mpacho tie me. Ya first tie me answer. O say, me shade na me de wo ba akire no. Me heda. Me hwe because wo pese wo bi wo pese wo so obi ye nokwafo a asem ba akoyira no, sam betesimu. Jira no betesimu benya o say. Na ostati adwuma no, ne ni ye bi obuade. Na ne ni ye no ena mebisa be ma no asem no wo se we won fa wani ehu mebisa se wodi wani hui ana wodi wani bui wo se won fa wani ehu na emom ne ye na ma wo suspect no and you the same person se wo so di be machi wa ha ge no wo mu koyi no Pacho. sometimes oh me de me enokure de eye nokure ye ku ka nokure ho nya shi but what trying to baba besiwachi what sisa ya obenye sika oh sika bedi emasem omutumi sisa enti me woka magiadi but what se wasisa no sanya wanka o wudu ani hu se wo fa be ma o se da bi o se waka no dada ya okohwe be ma ni huri wo enyina ka ho something oh good so wasisa wo bisa ne how wouldn't it na say Sam wono obanam ma wade efe na musi asuru hoyi mo bende na de yi enti wasesa ye no bisa say maame adan ya say me se wusu asesa first na wo bo me first near to say yi ya center for we misa no ibisa no me ni din komo pa eno o se de me ni din komo eno o se de me etna se edi nkomo busa sa Agnes adentina ye sha ase no na ye ntem e kama na se sie ya wo wie school a onya adwuma ye no oni ye asesa sa adai eno se oti yo watia meba Abigail enka de wo bisa no no kan ye wo bisa wo no sa den na wo ne ya asesa no e na wo kan sa de mama we misa me say ade na me ne ya asesa de onu ne ye ne say se onu ni hu de oye me a me ye de me ye no etu ade kwato Bible Foundation of ma me anim say me ne na onu na sem no okay ana ma me ne friend bisa me say ade nti na me ne na me say ma bisa ne say na dodo say no yi scatter them good eye wo di asem no one wo na no wo de kwato wo bi anim me de kwato wo bi anim okay wo de kwato ho anim sofu maame okay sofu maame efre na obisa no no edi mu aye na sofu maame de ma wo senti na oba ne so one wo na me kan say me de kwato sofu maame no ka say ofle me e de me tena ase wo ne dem ne hall me say yi me question no me say wo di akwato sofu maame nanim say agi ene wo na definitely sofu maame be fra agi be kadi enti ono na akere no sofu maame e beba back na odi umu aya bro emu e be na sofu maame de ma said abi ejina sunti a agi jina sunti oso ono na de sofu maame no emu aya you know Agnes ko ka kire okotie no asema maame ne ka kire me ne say ma sofu maame ne ka kire me ne say wabusa no anaso odi ato na ni was say
agese dwene ho me ba Mate. hello dwene ho ne twa mentro me ba hello achenti enche what kind so okofa ba ma me ba let me tell you opani jira so ma me tie I say 12 years ago kura no what kind sebra woni ni nua ba na ekọ no mo mu di nkomo so mu koyi bra no wo mu koyi no eno dia wakai but wo kai asema asofo ma emu ayi asofo ma me de ma na yenya nkoda mira yenya nkoda hello opani ma me mu aha yo me pacho me yoba me ni mu edu kakra na yo ma wo ba ani age wo nana no ne wona tie okay wo opapa ba ho edi sika bre no ikra no enya sen opapa Samson e ba ho di sika e be sha ne be yinsem enya sen Akoma yi akra ekem eko one year cry twem on first sika man befa no wa twem sika na we say mama si from the fiane nto aso ka say we dey bibi kitua bi na me hia me bre na so kitua bi me 1 year ni on first sika man na ni si for me maka so ka kra bi ase mo misremo no problem we dey pomodi an si form wo osro what ton so a yenye obi obehwe na no enti wo dey ye besen afra wo biem samsem me kire say ebra wo ba yi ekọ no wo kan komo ne sister na omodie edi asem na sofo maame e ka kire wo aso so maame ka kire me te ma bena se me de me masem to no so na esusu no me nka asem we bi da metimi de mensedu ase me bo aka kire o se oboa di enti na me bisa wo no wanyi ma no ntem na menya akoda na mti akonya me say sasa wotumi ya no simple say ya di enti na me bisa wo no na wo de kwa wan wanyi anu aka kire me say me kwa sof ma me say ni say me pa cho sof ma me ne number ho mama so aje phone ni free me sem eto omunya number free me sem wo twantro I put it to you you are lying asem wo ya wo kan no boa omunya na oje phone ni free me sem to obi a omunya numbers ni free me say oboa me say oboa what can how the acho catch you say what catch sofo ma me ne say na wonya nti and one wona tell you can correct right no correct wo fa bible da wa kanyame asem da don't lie enye me say bisa wo biem me ni akro me say wo kwa sofo ma me ne catch wo sade aso me born suspect years of my many minimum number come a friend me catch some more me bible na some more me sade we ya na me ye adwa me ka some more bible famre me ma me bible sasem we nkwa de onka ngu so enka che me so okọ of ma me ho no so of ma me ne ka che ne say was so born of suspect ube ya no answer mo fa by answer no sorry na afei before the bible ne beba no akoda no wo hwe no opapa se wona na osin nai ekwa 1 year sika mai true or false and correct 1 year and correct ukoye adwuma the last time ukoye adwuma ye da ben still bending adwuma wunya bi ye da adwuma ma da ben na akoye adwuma da ben the last time I would obi ma still bending adwuma yi se koye ye da ben twa mentro papa say wunya adwuma se me kwa akoye obi afam adwuma watua me ka ye da ben ya wada me kwa adwuma watua wo ka na se wo de che no ontua me ka enti ukoye adwuma ntua wo ka ontua me ka o ka say ne nsu ototo me che tie me kakala nsu ototo enti wo kire me say enipa me ne kwa adwuma nkra wo o kire me say ene de woni sika enti yenyi lolo fe ne yemfa nkofie ya me ade chi a ne ya ba gi sika so ade chi ne nsu to anopa ne saa ya ntimi anko ye diska ye mumu besi ne nyina wo ya nwie ye afeni ye start ye flow ba che otie me ohema ye flow afeni ya start ye enti o me lolo fe si yemfa ni kan anko ya me ade chi a me ba na ma gibi na me de tuatua boys na me no mo kɔ no
sa nyame nhyɛ so watumi ayi me wei ano ontua meka 1 year ne mu nyinaa na adwuma baako pɛ ɛne wanya ɛnyɛ yɛntua wo ka ɛnyɛ saa na nea ka yɛtua ka na yɛntua ka yɛtua ka mepa kyɛ sika no de yɛ da because wo ba baako mepa kyɛ o 1 year nyɛ adwuma wei a yɛntua ka na ade bɛyɛ skills yɛtua wo ka wo ba wo wiase nyinaa ɛyɛ baako pɛ 1 year mepa kyɛ wo de adwuma kyɛ mebisa wo yɛnyɛ nkyɛ monyɛ nkyɛ ti wogye wo sika a wode yɛ dan wogye sisi estate ɛna medi ka dabi meshas medi ka kan sɛ me se 1 year wogye sika na woyɛmfa wo ne ɔbaa yi deɛ nto nkyɛ mpakyɛ me bible wowi aka gum ka kyerɛ me na hwɛ let me tell you one thing yɛnsi nyame ahwehwe ɔhema wode sɛ kuta me obi ɔnso nyame abia wobɛnya wakatua da bi ba akatua ne bɛba na ade kɔhyɛ aberewa na wonim asɛm a wasoro nyame paa okay nti mi bisa sɛ 1 year no woanyɛ adwuma me yɛntua ka da ɛtua me ka wode wakatua si estate mpakyɛ dabi wode yɛ dan wode di ma dabi wode yɛ dan masɛm koraa deɛ good nti wode yɛ dan masɛm koraa na ɔte wɔnim wode yɛ mfa nto nti wode yɛ dan wode hwɛ mpenama mensere mani abere wode yɛ dan ɛba nkora yi hyiw a I don't laugh wode yɛ dan mpakyɛ ɛno na waka no wode hwɛ mpenama mayɛ mistake magyi mi akyɛ wayɛ dan magyi mi ba menyi mi biom wagye mi akyɛ m'ani aba mo sɛ na megyi mi ɛno koraa meba koraa maka na megyi mi bayi sɛ de mahunu nyansa nti mpenama no a wode hwɛ ɔmo no ɔmo wɛi ɔmokɔ ɔmagya hɔ kɔ mpenama no kɔ ɔmokɔ obi bro bedi ankɔ na wodi na ade sika hwɛ ne ma ɔmo kɔ ɔma ntrɛ fie atansu ama wo anom ɛsɛ wo from ɔm bɛba wo yare da na from ɔm bɛba okay apani sɛ 1 year before 1 year ni wagye to wo ha sɛ 1 year ni ɔmfa wo deɛ ma yɛ bibi ma me ma bɛse ma miɛnsa sɛ 9 ne fa ka problem a wo fam ɛwɔ onana no a wo tete no yɛ tiɛ sɛ akwadaa firi sɛ ɛwɔ yɛ ne twam o akwadaa kɔ sukuu de bi a 10 cedis ne school fees 100 cedis kyerɛ ma ayi nyinaa sɛn bia afiri so wɔ akwadaa wei ataare kɔ sɛ ataare ɔntɔ obi nhyɛ ne da odi mu mpa bɔ sukuu kɔkɔrɔ ne ma de class wɔ nyina obi sɛ nkwa hɛ ohun fie wɔ de kwa wɔ ohun efi akwadaa de kwa hɛ kwa wɔ ohun bɔs ɔbɛ ba wɔ bia na wɔ bo ebi na ɔsɔ ɔbaa na mi tie mi di ka tie so ọba ọrụ ọbụ obesi nipa ni ẹni wetumi wakasa wọba de o de envelope ba o de sika share 20 cedis banya na ọkọ ọsọ ọkọ aba afiri dada ọmọ ọfọ na mene kasa kama ọba afie no ọkọ 20 cedis ase envelope to otimi libu fu na mze guy ọba ba ma enti no yefa nsa abi na de be share ba akwara no tie o de ne kakra nsa edi yo no to wakasa we discuss about this kabela no ayi ne pa asement en kwa eduma na ne start eduma kamba ti di oruma kabela kabem je papa me business ka odi oba odi premier me business ka ro ko odi ba what you so they discuss every muda so opani was die nti a want to me first camera mo ne say what the ba musie sua na mo pe na bro no odi dey was what the sika ne ba wusie sua wunya na sum kura wo ba bobɔ wani ba bre ne so sesi nti no wo soro ti no first camera no ma bi san sa uja kwala to wa iya na for 20 December lu bra ma o be di ma ta ba na be ne dey what is awesome eti wo ba 1 year kura chiro oba na 20 cities ne kura no ni sika bi san se kwajo no se dabra we discussion ma me do for this this ko da jina no na onya 12 years no eje poku jina so o ka kire wo a bi jina so kasa tia meti har menyi uboni ayo menyi uboni aye but kadie maye enka mistake amaye bebre enti odie menyi uboni aye ono why menyi obi aboni aye mesi mo ya ade why ade eja pokuni na ko jina so wa hwe ne ba abati ya why say obi abahwe ni mu etwa all sekaso approach on sekaso approach on hwe ne ba ade o o kina ya fa se mama ti do na kana ne yo kan ba wo bibi ana ma kama no tuna mi hodi ntu bi se me fo amanya sa na uti de na me se ne ejuma ye nti ya mama na ko ya mama bi
ɛna ɔbɛ sɛ mɛgya me na ɔde kasa no problem ɔpɛni sɛ sɛ deɛ wasum bɛdwo kakra wukom bɛdwo because yɛ bɛhwɛ ama na hwɛ ne ba no ɛba baako pɛ how wo ba wa tɛ sɛ anoma wɔn sɛ anoma wo akɔla so to wai pɛ why na yɛ sɛ anoma wo ana oyo obi a sɛ na gyi mu da hɔ a ɔsɔ go ne papa de yɛ lesson de nya sɛsia wo so sia hwɛ wo ba wo yɛ na yɛ wankɔ si papa wo so wo no so hwɛ no it means e moja obo sɛ sɛ me boa okay eja don't worry me da say ya besan no wo edi nkomo biem o papa hwɛ o hwɛ o hwɛ me kakla enti owu yi wo kɔe me kɔe ba dan wo kasa wo papa nhwɛ wo ntini wo hia ska kra na ama no me boa nya no kwan de nkomo na ya na me ni die wo ne wan na die eya wo ka kyerɛ ne sɛn edi nkomo na ne die ka kyerɛ me me ka kyerɛ ne sɛ me papa wa ntere no ho ahwɛ me papa enti ya ka ne sɛ me hwɛ ne die but me nhwɛ ne sɛ die akwala hwɛ ne papa wo nhwɛ sɛ die akwala hwɛ ne enti wo papa nhwɛ wo yie na yɛ oya oh na ha ba na ha me sa o papa nhwɛ wo yie no ha wo anka wo nka nkyerɛ obi ade ha wa obi ɛna wo fɛ obi ka kyerɛ o papa nhwɛ wo yie no na yɛ wo ya maybe so o papa nhwɛ wo yie no na yɛ wo ya na ya me ya bat na nya me ya sa ɛna wo nhwɛ wo ba wo papa nhwɛ wo ɛyɛ wo ya wo de wo nhwɛ wo ba wo ba ne de ɛnyɛ ne ya daakye ɛyɛ ɛkuya me conclude say na watch obama akura ne say kan ha matie fonte na fa wo wie ya wo sorry ya ne hu say ya wie na watch ana bosome ye hu say de obama akura no je send ya me pe enti yema na watch wo kan so a me am di beka ho me pa che o na watch no ya dwuma na ye no adwuma hye dan ni ho sa ena say me kokase na watch metua sei na se manya yanya ne bosome wono nka enti bosome sɛn okay wase bosome ma mpache o me de me de me hia ne sɛ wase bosome a yɛn calculate akra ne de bia sika odi ko school de free school bo bedi de sɛ me yɛ ne maame ɛn de nka ho de obedi sɛ wɔ yare na yɛn fra ne ma ne nka nkyerɛ sɛ wɔnyɛ doctor me pesa asana so wani yade wani yare ma seba niti na niti mi purusuo saa na niti oba no nim so wani yade ɛna ade na as a father why ya fa ho ana montuo be no why ya fa meta ma so mo sorry nya hwe fa ho ba chew so akra no boso me wo ma o sen wo naka mama boso mo kokoko fa o ma 500 Ghana crowns yen it one fine they be akwa ne ko school 10 cedi it one calculate mo so me no family akwa mo calculate 10 cedi mo say 300 cedis ohima me so me wa asem ka and say san hyehyɛ ye me betua sika na ma akwala no se me start se me ye masede se ase be ma ana se papa se akwa ne ma kwan a akwa ma be di me omla ai obekɔ hɔ ɛno de ye san ye ye adwuma enti wo de ne se ya sese 3 million 3 million a month right to 3 million no 300 Ghana cedis pa abesi yeso ye de be mo omo e say wo per witness aye witness e say wo per so do ko ba bi wo do ko ba bi enti wo ko roba bra enfani akoro enkoma wadafo bi nka nkyerɛ wo sɛ wo mu didim ya wo kan kwase asɛm no nke be kyerɛ wo sɛ ampa ye kan kwase asɛm obi antimi nka bi ankyerɛ me na le madwene nani abre pa 300 years called you go school obecha atade obekɔ hospital minim why and yade ne papa because wo no papa na ahwɛ no a kopem sesei minim aha what to be aha enti wo behwɛ no eti efi na akɔ do onye na ade obɛyɛ ɛne yɛ sɛ didie deɛ waka wo kra wo obedi didie because ntade me sɔle a me kɔ bi a me hyehyɛ ntade na me kɔma no enti wasomu a me pa chemati obɛbɔ nkra na afei na ya bisa lawyer deɛ yɛnyɛ ɔka ne ya bɔ krata no no wa ne de lawyer deɛ akɔma ne de ato that's all me pa chemi pesa me damas okay aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wasungu so ada wutie mi soro me ma no suwe sɛ ya wonura ni mu ɔkra na agra da adwa sɛ tronko am so wɔsere ti go ba sɛ obewu
Naka oso mu se me hwe Mako Dabi am mo mo ye bad me hwe no ne se wusu se ya mi koko no akora no mintime hwe mintime hwe no I Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a ena waso egusu ada wutie no na ena no yawada no ena yede ye nuaba Anita eba ye Anita ba ye na chese ye ka ne breast no ene mema nesu na akua wo hankampe be me bi frɛ me Frank o frɛ me no wase Maa Akos yes wase mi sona mpenufo pa wase so no penufo ne ma me se obre ya sa wo twa nofo enti so ohun se oba bi nofo ayesa oba bi nofo ayesa na afei wotna na ontumintina enti no wono so eyede a ewo se oye in fact enipa dodo na yede ewo se wo moye na yenya nusika no ebia promise me senka menya promise ne dia kemetumi akasa promise ne ka ho dia ene mewie but ebia promise o se obi o promise ade enso na wo frɛ no a na akwai te sɛ dia sɛ wo ka no so anasika no kra wo kɔgye adi but yesu ye hia ne ntentem because what se wo hwa we Sonny o. Ya YouTube nti no ya ye bibia fa na ya de adawo hu ene we hu no ya ye bibia fa hu nti se ono akasa bie so a anye yemfa bibia to so na wu hu no a ehwo na wo be hu no se ehwe no ya wo ni nipadua nim nti mesra mo ma promise me no mo ma me hu na nke yenkoye na promise no obi o promise o frefre na se wo ho ye nahi but yen so ye hia de no enti no for de meme bia pe po meme bia pe wo tie wo pe no for me papa enti no for bia na kuta wo ba oba bia de ye no for e de papa bi ba o se wo hu se de no for na ye no e no si Jesus we na ya motena ha kase anka monye no man o se we na ya mama kase bi da anka mo bi amagigi bi nche nka monye ma which unse eya na ye like ebiase ayeden ti da bia moamoa na yesa na ukra wo betena ha ne kan ya ne ya fere go bi o tie chiri wa obeka say mo de adani sika yes but ne nipa no zu sadly tinka yenye wanfa by force am yesu a nka enya de a ye beye mesra mo ama promise me no mo de ba ne ye de kan we beye bibi mo fa my number no etudwa na promise ne de mo share Facebook ni YouTube ni TV no onua TV no Rabbi 1 TV no eda so na mom no mo amutie radio no 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 305 202 0599 305 202 okay and no and 0245 301462 edino eye Mary Akosia ade in fact ye ni abre ye yoba nti ye hu bibi sei ya na yesu ye de aha enti no babia wo bia adoye we bra be ye bi adoye we bra be ye ba na obre se ya nya ne ntem na eso ne gu ne yam a ebesa ne yam ade ye ntumi nya ne nkwa obi ene ma ye nka nkire mo se ya nya ne ntem na eso ne gu ne yam a obewu apro ene me si Ishmael ene evangelist ene pastor mo ye pon a wo de omonko konfa no che na kakra bi a yenya no ye fa nkoto ho ye de kosesi ye pastor omon fa nkoto ho na omon start bibi ma yen
so ye nhwe se e benya ni nyina boom but kakra na ye nya no ye nim se ye ho abamu bi ka bitu asoma abaya na ye nhwe se obewu se na me ka no e se be wo mam yensa de se de be ya adwuma ye ni bedi mu no je se ye gye nkwa no wie na o se kakra na be ba to ye so a ye be hu ko ye be fa so a ye be yi e de afi na ye save life no na de mesre ye tiefo ne afo engaka no mo a promise ni ade ade me nua ba ajara se Ghana kuma se wa send me message say obesene ne de ababa besi na menye hu ntie bia wotie mi a won kan che ne bra no se skana nye ema medru ye na ye nuanom bi akwasi oben no ne ade ade enso nyina ntie omo a promise ne omo so de omo de aba no ye de omo se ne mo wa promise ye bia no bo modern say obe ama we say na ye de ne be ko ye ne ko wia ya ka bia no e sika se yes sister Elizabeth Menu and so the lady the suma ni nua bema nyamisha sister Elizabeth and bema si ye money din nti so onimo no o de ba wo bom and e bi no so hunu so and e bi so ha ma o mo de ba no ma de one atoso mpacho me peso bia bete and no so e o se pani bia ba ne sa ye ni sika no in fact de ye benya bia ye de kwa ho ye nya beto so manua oba o de be ye djuma ma me say na little kwaku de nyame nam ye so de abedu nti ye de o pese ye bodi an ya bo o pese ye bodi nti ye bia na ye monkofo di ma won te no nche se e bia o mo e ba na ye nsan kan na se ye ha but obi o ha o de ba was memodi obi so o ha o de ba se bia ye wo se ye mfa ye no nti ehia ya ke mfa ne ma nsheda enye nti mesre ehia ya ke mfa ne ma dabi ye pese ye save sister no life na no kwasense me hunu no funu bia na ma me raho pa nti ye momode se ye beboa na ye bitumi wa hye ye bo bia so se obeboa bia no momode se obeboa mama fan number no 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 1462 0245 30 1462 dia wo de bebe bia ya dofo ayade we must be yenyan mo wa brochire all over the region or my yard all over the country or my yard across board yes mokum yenyan mokum ya prekum utwa ukum abo na atwa ne ti se be ya ye betumi ayede afri o na etumi aboa na ma ko no fo ne kuta oba bia nti se wo no fo ho techema asam ne so nti yesre obia kakra bia nso obia ketu bia nso nti yesre bra obeya no aba jenkwa saamre ye wono fo ni bio emema monom emema so ne ebema ni abeka no asema MC say wo hwe na no ase do besi afena ha otena ha no ka se no fo de opɛ no fo de be me bia pɛ woni be me bia ehiem no wankɔ no fo ho a na woni bia pɛ no fo be me bia pɛ no fo be me bia pɛ no fo no kuta bibia se na ku ya na wano mo bende be me bia pɛ no fo wano mo bende obeya no dan wanya enkura ne no tutu bi omo na num bebre asebu se hwe asebu pɛ no fo enti ye wie ya ye de ne kokɔfa no che after ye sorry ye de ne kokɔfa no che ye pɛse ye gye ne nkwa enhu hia ye na ye wia ye de na ba begina ha na afa ya ma wahunu sɛ de ya ye no enie na wahunu sɛ ye de usika no akɔ ba bia e wo sɛ ye de ekɔ ehia ye no fo de ehia yemwa nipa abra wotia yemwa nipa abra wotia yemwa nipa abra wotia yenuanom ye kasa munye bia ne ye boa mo aye bi na nso so nti mo ama promise ye no me pa cho mo ni so ma ye na afa sɛ ye promise ni nyina ba menyi ni sanke mesanya ye bi because me hwe promise no a se ba ya obi ho no a promise on fam eno na eya no de eya no se obi kura be ma promise wo na obi tinchen ya wo hu se asomese so o ma mo sei na sika na ama eya chen bibia enti yesre mo ama promise mo ayen na yenfa yenua ba na nko menyi ni se na matra ha maka we meka sabiem agua mako menka ho asem biem dabi eya na ehayen nanso ya anya ne sa enye yiye enti yeguso wo sese wo boa ye bia ye paacho fabra wa hye wansi de ba meje wo se mafani nyina so ho ka eno so me da wase ye wie ya wo pa afra ye na ka che ye se wo fa ni nyina ho ka na wo de atum enye se wo fa ne
kwa saa ma ye wo de wo frɛ ye ya wo se ma fa ho ka me pa to edam mu ntwa so enu anu ye kwa no kama wie kura me ntwa so kasa tintin we enu anu kama twa so enu anu no na mo me hye ye bo ma ye nsa metena se ye nyi bo hye bia ye betena se atum na mo fa ma ye na ye ntu anamo ye de e wo ho pa to wo twa mu a wo betumi de afa ha so aba na ye so ya ai wo twa mu a enu kra nya na wo de abra ye why na ye je nkwa ye je nkwa ya me nshira papa afa no for asebu so be kan de asebu pe no for Maa Akos enya de ketwa na adena ahomete no for de eye na eye se botan ehu ba ku no sa enti wonim onama obobo entoma no ano de asem na ayepe aha na enti eno for na eye se botan ne si okay tie besre tie for se eja omunyina moa kakra bi okuta bia me ma betra ne kakra bi okuta bia no metum botom de ato ha na aye kama nyamishira ya dase yamwe ni pa bra wote ase yamwe ni pa bra wote ase asebu nyamishira sa na tie ni for de se wa hunu wo adwuma ni mu a enye fe ahati hunu adwuma ni mu a na aye fe Maa Akos enti awia yi de ye besre obia na Maa Akos akwa na asem na me kakitwa bi kakitwa bi na fe ose o papa ahwe no na o papa ahwe o dia se onim so o papa ahwe o dia wo a wo hwe enti menkodi bi mesra no efiri na ko ba bi obehunu bia no onwane mo ba bi amfa no ho ma no ba adure chentrim no onya na adwe so obehwe ba ba do pese o ye dai wo ba ha sanity nti wonyere ne ho no hwe ne ba Maa Akos we de awia ye de enchia kese ebefiri Ban Herbal Center yaso ye ne ye de ama ye tiefo nyina wote ye nka se ye nya bibia e ya pomuden e ye Ban Herbal Center ye betena se ya de dodo na anim e ye nkasemu yare nkasemu hawo da bia ya na de doctor pene se wo beba na benyu ahoto na afi wudi adanse eno na ya na doctor pe eno nso na da bia wotena se awo ye ma adanse die ye dai e koso etimi se wote Ban Herbal Center ka e ya pomuden ene ayaresa ane ye ne wo Ban Herbal Center etimi se wadaro magye number na afi ye mfa de wo ho emre musisi me pacho Ban Herbal Center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and it was 0244 988 004 0244 988 004 me pacho so we Ban Herbal Center Kumase ye wa tonso ago government hospital in the chi ana be mu Ban Herbal Center afa wudu ani che Koforudua so a ye wo Koforudua Adwosu station aha ye no mo spell stadium no eni di hwe ani mu afa wudu ani kire temanso a ye wo bi wo com 16 Lashibi afa wuko Sunyan Patamon so a ye wo bi area 4 Sunyan magazine wa mesro yare bi a yetete wo wabrabum titru enkasemu yare no fo ani kire Ban Herbal Center ne ye besa wo yare na Maa Akos ene asemo a e da me de ba ye ne se on se da bia me betena ha ya na me ka kire wo se Dr. Ba ade a yenhwe eye nipadua wani na nye bibia o na fe na doctor atena se na de na wapran ahaba na wokeka bomu no afe na ni nyina ye ready a waka bomu a ma ye de ahwe nkrofo ama afe de ye de betudwa ama obi ati enti sese ni yade aso ka ho sese ano wa wani wo ani hu problem bia no wo de Ban Herbal Center ye behwe ama titiri obi wo ho a osori osimani ye me wisi akwasi gina ha kura wo hu no mesra o ma me twaso na fo ani kire Ban Herbal Center afa obi wo a ete ana asi nani so eno so ete na asi nani so afa de edavete ababa akoso de ete na di wakodru bia no mesi ubepie Ban Herbal Center doctor de megini di so okaso wo de ahaban ya ade a no de ye nti abere bia no wotena se dwene epnane epa ahaban ya obetimi de atu ade ase ansa na wo de abetudwa enti esi a doctor keka ahaban ni bia bum enti se yete ana asi wani so a eno so wo de Ban Herbal Center ye bewie ne kama ama wo afa eye yare bebre ete se bibia wani eye Akoma wo ani so a mesre wo de Ban Herbal Center e behwe enti mesre matiefo nyina se wo ma me wo papa bia wo haw e wo nani so wo hwe ade wo ni ye se nani so ye no wisi se nani no edura no pa wo hu hwe edura wia no hu bibi kakra ni nyina no omra Ban Herbal Center ye bebie ni na ma de obehu bia no Maa Akos wote wo fefefe wo hu ne kama eti yesre ye tiefo se wo ani mo hawa
number na edi tu dwa no me se ofre na fo ani kire ban heba center afa ye frɛ ni no ne ye ba ye nkasa ni mu enkasa ne de ye champion eno na ye ban heba center ya bodin na da bia ya ne ye kasa nipadua ne bi wo hɔ a e bia na chikasa ye ne spinal cord emu obiebie yare abamu ama chikasa ne emu obiebie de ye kan se ye koye no operation so da bia ya ne ye ka cho se 50-50 ada se ye be ye wawie wo benante anase obebubu ogu baba eba center so wote yen kana wutie ni sei na obade a yen ye de na ye no obade de aban na ama yen si yen fansa akikasa yare ase yen fantu ase yen fansa sa yare no enti wo be pie ba eba center enye operation sem bia wakikasa na mu abiebie no spinal cord no ha ne amane aba ho no mu abiebie ana abubu no wo ba ye de aban na beto so ama aban ne be ruwura mu akosa yare efi so obade na akase ye ni aduaban yen fa aban nsa yare enti se wonim ni bia wa aban ho na bekasa aban enye hwe aban bi esim fikyire bia na wade eye enti na doctor akeka bomo enti se wachika se ye spinal cord no se ye wo ya etutu yare na aba ho ye se ye operation se mo amesre utwa kire fo ni kire ba heba center e ya dance die na wo ba beduru ba heba center ma ko oti wodi onim de asi wo ho se spinal cord wo bubugu ho ye de haba eto so ama wo de wo ba so ya nante wa ye bebre enti na doctor friend aye bi da no enti mesre wo ka se na ye wachika se no a wo ha wa ba ho no fo ni kire ba heba center e wa to so agu wo ba de haba na be yew ama ho ato nti operation na nke ekoju sika kakraka no eno kra no ntimi nsa na nten biemu no wo baba heba center sika kakra bi be ya ma na ho ato afa obi ho a da bia ne da nyina ne nsa eyiyi na ode bo no ho nsamra ne on se ensuo ne je on katre nya wo ho no kase na rere ama ne kase no eyi nti ne nsa ne da nyina de obe ya ne se akwasi bra be fa me nsa ehye ma me nsa na yi mesrew eda wo nsa ne be yi akwabrani ni wona wo ye ne den eyo how ana aba wo nsa ne ho wabati ne ama wo nsa ne eyi edie na wo so wo ye e wo so do ani kire ba ba center wo ba dia haba ni bi beto so ama wo me se wo how na aba wo ama wo nsa ne yi no nyankopo adaroma ene e chamfo banti afi wo nsa ne nyi biem enti wo how na aba wo nsa na wuntimi mfa mpaja ade no wo de be pie ba center ye dia haba beto so ama wo na afi bibia wie kama afi dani da nyina ya na ye kasafa enipa a ukotodwe ye wo ya ho on se kotodwe ne nsuo bi wo ho a ewere a ana akatre gino ayi na butu so ewere a na afi amakase ni twi kase na afi ama wo te yawo na titiriu eye arthritis ne sasaboro ni wura kase ni mu wura kotodwe ni mu dia eni nsuo toto dia eni ma ko untimi kura nsole no akọ ba bia eyo haw ne amane ne brabo mesre ma me awutie me wanante akina wo ho nto ba de mi tufu aka che wo se de wo haba ne waduro no a wo hwesa ayale eye ba center ba bia wanante aduro no twaso fo ni kire ba center e wa atonsu ago wunya beduru ho a mesrew ukotodwe no ba bia wo de anante afa wunya ahoto no ba center de haban beto so ama wo emire tie bi wo behu se haban ne de atoso no kotodwe mu yare bia na ekatwe ye wo ya emututu nyina no emire tie bi nanse echi wo behu se ukotodwe no ye de haban atoso a na afi ho ato enti mesra me ma me papa wa chinchina bre wudu kotodwa anante kroma nyina wo se ya bibiduro de enya adwuma mesrew uma ba center aye bi da ne ba center enti mesrew fo ni kire ba center na wada roma ukotodwe na ya oya no kura ne butu ukotodwe ne so awewe no ama ukotodwe ne kase etwi kase no wudi be pie ba center nyankopo ada roma ye de haba beto so ama fe de ho ato ana da bia ya ne ye kasisie ho asem a enipadua no sisie ye center line enne kuta nipadua ne firi wo soro besi wo fom sisie no ne kura nipadua e ma wutimi tenase e ma wutimi soligina ho enti se ohaw ne amane ba sisie nim na se wo hu ba center wa to nso ago na fe wudu sisi ne kochini de enne wo bebere pa enti misrew sisi yale bia wo so wo nipadua no bia no misrew fo ni kire ba center wadaruma oba beduru ba center mesi wusisi yare no de atena wusu aduru bia no sesisi ne se mu twe won se o trase yenyeye se wugina wo yenyeye ne nyina no ba eya haban no ye de bia ye aduro ana ye di bi nso ekire so enti wo ba de se fata se ye won ye de beyew ama sisi yare na atena wusu no ne nyina ye dai afiri wuso mesra oje ba center ye number no sesi ai na afi de ye kan ye no wo de ani akire no aba beje wa yaresa me pacho ba center your number no eye 0244 08 34 82 ana ba ko kan wo ye 0244 988 004 bia ya na ye kase obi a ne nkase emuabu obi a ne na emuabu doctor pass won kase no
wodi abubu agu okra bomodin se mbetimi asesa aba doctor se wonya hu kasa ne nko ahaba ya ode beto ade woni ne na enti so wonamu na abuo se kasa ne konkon ho se kasa na adwira gukura no wosre boa no wose de gese ne nipa ye de na kwahye fridge mu na ebi wontimi hwe no ba ye nyamfa wonko ba bia na se kasa ne wo honko a wonya asesa ba doctor de ahaba ne beto so ama na nsa chi kasa na abubu goso no wo hu sa ahaba na koto akasa no na fe kasa na kansi enti mesra matiefo se wa wonsem kasa ana wonamu kasa abuo no mesrafo ani kire ba center e wa to so ago na fe yenye mawo da bia ya na ye kasa fa obi a wa adwum ha ho obi a wabodam mesrew se dam obu obi sesie ya me kasa yi na ni so aye ne krakra ohu de wo ye ne ho ye di chen akoto ne nan ya mesrew fo ani kire ba center ye tu edam ase na ye ntu sa yare na efre na edam na adwum ha no emfiri wo so na fe wo ho nto afi obi o akompo ene ha no kompo di nkrofo bebre nya kompo hye nipa bebre minim me se kompo nti nkrofo bebre ntimi nko nipa mu me se kompo na tena wo so ache fo ani kire ba center wo bedru ba center ye de adro no gu kokom emire tie bi wudi kokono na kompo na etwetwen me se wo bepie wo kompo na ye betu ase ama na afi ho ato enti me se wo ye wo word wo ha ye gi nipa to wo enti fo ani kire ba center wo bepie wo a ye wo machine de hwe nipadua no firi wo na ase wutiri so bepem na ase ama ye hu yare kro na afi ye de ho adura ka enti time na so de a ene na mo je number no na afi ye de kasa na aba awieye number no eye 0244 08 34 82 and it was 0244 988 004 me pacho kumase ye kumase atonsu ago government hospital na chi and ye wo and afi temanso ye obi okom 16 la shibi ai member west club afi wudu ani kire kofodua nso a ye kofodua edwoso station wa na afi wudu ani kire sunya nso a mako ye we area 4 mesra fa ya le nyina beda ye ni o ni enso ye fa haba ni ntu ase ma mesra da se ne oba de ye adom a mo sai hia ye bi ye de obi biase ye ko na wo akasa wadodo de kukra aya kuma 87.9 F makuma bu nsem dwumadie no eno ana wasogu so awutie ni yenko na ye ne nua ba ni nkomo oba pa wodin ipacho fe meje comfort eje wo free na bae ipacho mi putu oja na bae putu oja okay what do you feel saying ipacho me 37 awie de mbaye aboko ma me awu ipacho masem nyina ne se mihia bemma bi e wa wale kwan so ma ye wale nyankopon adawro ma o che yenkwara me ensa oba ba ko mema mienu e wa hensan ene yetena ware ye na ewo ma ye wale ya eduru bebi na wale no entem me ne be ma ntem te e ma wale ne muti ye enti obi akọ ne bebi ti obi akọ ne bebi no me mofra ne me ensa ne bedi me nchen e wa putu oja me firi hensan kwa putu oja enti me kwa putu oja be ma ne bai so obeje nkwara no na odi nkwana be school wa hensan fa me ti asem de nkwana ma me kwa hensan na nkwana ko school ansa na me do me kwa putu oja timjini ma omo no do koma be ma no ma me ti pramso fi pramso be de nkwana ma wo de nkwana koma ne ma mo pramso e na mka se me ti asem me sa ko fa nkwana bae e na be ma de me ko social warfare e wa skwa e na omba 7 milete tam no so na me ko na me nye kwotena ase ye kwotena social warfare she me say enkura no mienu no anya 7 years kitwa no nu 7 years no na aban mrem no sa wale egu na se enkura no wo 7 years ya be meti meti nkwala no fa meti asem ma de nkwala mienu ma be ma no e ma ka kitwa 3 years no e wa menchen no mo she be ma no say ba ku na me ne kwatena no wiki bi o mra kwa no 40 cedis na mienu na aka no mfa 40 cedis no be ma no kwatua once pe wantue biem e wa squat social warfare me anya ma se ma mfa ho me fa me basa kora ba ko pede me ama de me hwe me ba ewo mana ewo mse hodo mana menya akwantuo mu kwan na wo se metu kwan enti ebra na wo se metu kwan no na akora ketua no so 3 years ba no e wo menchen mma me afrim papa frim enti na menya obi amfa akora no nyede enya no na menya ho mo enkwa akwantuo no enti me safre be ma no se metu kwan enti wo mama gi akora no ba ko no nyede enko na me fire be ko no ba ma be fa akora no fine be ma no be fa akora no e de ka me nu na wo no ho mo ye miensa me ko nyanko fanda ro ma akwantuo so ba so ma metu yi me ko du leba no menya 1 year e na me yare ye 1 year yes ye beto aso me ba cho mate ye beto aso afiri 1 year Lebanon akwantuo eni die si wache eni die sese wo ha ni pese wo bi asem na ni so me ye hu die nyamisha tweme ye bese ato aso bi tweme na ye bese ato aso bi Pastor Julius montra se emame na na Allah afaba am joso me joso aburu na na kwa afaba yeah na
Angel one. Okay, evangelist and what Angel one. Okay, Angel one. Now what you for front? And I want you for friend yes mo Pastor Julius. Genge. Okay, enti Pastor. Ma. Na ya ka bia fa yen nua ba no e de ne ho. Breast no ho. Yeah. To say the na ma ya kan on say o say na me ka say on say yen nua ba no wabre and situations na say the nneoma si aye no ya person na ya no ya de ne call right after show ya de ne call na ya kwhwe kwan ya be fa so a ya betumi aye no ne breast no ho adwuma nti ya go so aye stress emwa e de free emia say obetumi aboa na ya tumi aye breast no ho adwuma at least e twa free ho na ba kono e saved ebeboa am yatumi aye bibia na atumi ahyenyame anyonyam ti yesre etiefo ne ahwefo all over so obetumi aboa bia opese oboa mobile money ade a 0245 14301462 0245 301462 na 0599 0599 814 926 0599 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 0599 814 926 edina baba ni nyina edin ba ko Mary Akosua obi agine dia akwa akoso obi so wabra yehia de edi akọ awie ya osi Muhammad de ben don ba bia Muhammad ni fi odi Akoma Muhammad edi wabra ye no hantwe mo ha we di asra eni na we da asam so wudi a osonu fo ba hono ntem waye mom en fa de kore unya yesa wo sende a edin baba no beba unya hu sanya Mary Akosua de don send it because yehia so unya authorize a edin beba eba na hu pe don send it send family Akosua de so na entumi emwa ye da ase Mohammed bianca ye ma Julius ya shoye your story edin kan I think that the first story ma oba no ya de na me hwe omo picture na ye de to so no ne ade na ma hwe hawa ene mate but otumi say omo sha ase na nka eya ne sa but me the ntia abrante ba on person be kasa nyina ma sabi onya san papa bi aka so utie enkoma wo die ni ade nyina onya san papa bi aka Pastor Julius any announcement me patcho mo am friend numbers ne so no munyai frɛ Sunday one sese ye pon de a wo betumi afrɛ but ye ne ye frɛ yen no ya de ka say ye te ha no ye ntumi mpeke ye de phone no so ye ade enti jai frɛ no na ye wie na so obɛfrɛ ye pon a wo betumi afrɛ aboa nyame nhyiamo ma tell them me kana abrante no oni asim because they be am ka say oba wona ne be start abrabo obeboa wo de ya na na nye ma nyina na be ya aboafo sa na on say obi a o kasa na me abanoma kura me hwem na nka me amede na obi say abanoma wo hwe the pen say on afiri awie kura say magimi ache say the magimi ache no enti utumi say ne nsam nyina de ko wi ana say sabio kwan wo de no ne nkola na fa so no ankoye on nanka ni yi mu anko wo be nanka chopas de bia me kasa asem we so unya tnas na wa wosese hu na hu se ade a me ye no kwa me fa so no enye de ya de best ne senka oba ya ma wo de madawro ma me dwa atwa mo kwa me de oba ya ene nkola na fa so no entwa yi nanka me wa kwanye bia se anka metima hwe mo edu ba bi kwa na wo kasa na mo afunu ekuta de den o se chat na o se da bi se etimi de mo fa so se na o se na ade ntina nanka wo nyene sa wo se me de skype kwa o mo sie so nti se wo de skype kwa na sie so a nyemo so increase no o se mo sie so nti afere ba ja me ba hwe nti mesre emse Ghana for me mani bebre na ba na nkasa na empa ba hwe nti oba no nya the least mistake bi ape na ope bebi dia hye na wakobo adwaman e na wo yese ba de bia meka no matter what it is man say oyire kwa kobo adwaman no nche say oba me hwe no because oyire abo adwaman say oyire na aye bibia o man de o munya wo hwe say oyire na aye oboni a o man de o munya oboni bia nti mesre say atifu etie nhye no so say woni oyire ete na entitemu ba oyire ye oboni a enkwala ne de omunya wo hwe manya wo so be din kwala ne ni by saying say bia wo nhwe wo mo na a creative problem na maame ne ebre ti ye nhana so ma ye kofom a
ebeto aso na yakoka wasem na yawie na mesre abrante say na ya won si gina ye kwan bi se so fa so hwe ne ma no onhwe ne ma obusa na say the last Thursday and the last year koye adwuma and obusa say koye adwuma ye contractor na say adwuma no nya bi ye because last year na say adwuma nya bi ye ka fedi na ma onhwe oma nti mesre say obebo modern say obehwe ne bana atumi aboa no and ma no so edu baby aya ye nto ebo ase o say first na me fena na me di that temper na chirei na me ametena ase na me hu say edu baby aya nto ebo ase na ye hu kan de ye de be fa so kasa dani akrokro edu baby a be ma na transportation anyansa o de ade ne beba na atumi aboa ye ma na Mr. Bako na birthday sister ya aboa ma edu o UK na birthday ye sire nya me nshira de ama ne say beluchi between the picture na to so ama na ye tumi celebrating because we are one of our fans no sir UK na mention na ontina ne enche ne pa na wodai e wade enkae no na Pastor Julius ye the fattest bamboo toilet roll aba fattest bamboo toilet roll nyewe ya we ya Linda what the fato so ya na prep I we sister Linda wo sokoban na we you belated that birthday belated wow nya mention no ma ye sere oso nsira ntoma ye bags ne bags ne suma de bags no sa bag na sem person to maso na mention Linda na mention pa o say she said one program you should what's up for back na me she said ya be come ayen kwa na ya be ko so mama nyankwa ya be ko so ya bi kra ma ya ne de tutu you oh na me sha and it's Linda happy birthday na ti na yanko faith okay on found the but I think say pictures ni na won phone no so nti ma yanko ba na ya nti yanko bamboo okay your faith's bamboo toilet roll what is it bamboo asa na ya efri ya mayi mu ma say David ye kuroma de yen kase ya mayi mu na natural what is it ye de ye anu na sasa obi a patronize ma petrol to na buo na bi wa so for so unya atena obukam se bare as senka o paper kra de konne ya na nka be boa but when the factors na de ma say na bi ba ya na do say emre ma say okra oni pedua nya den so for o okay but to bi o ma o de fa to a o be wie no na watch na oto twetwam mesre fated bamboo say bare ye fated bamboo toilet roll ya kanfo obi bia ye nyina eno bi na yusu we fie bo modern akwaje e natural me yusu bia kan be ma na me ka kire wo no say ya na telephone bi dwen say jama ya akra ye yusu bi na fated ya eno bi na de mfie a ya de eja ye nan o so kwaje wo de toilet roll so de obi ehia bi woni fie enti wo nam a no share bia fated ye pai no waje wo de mame enti wo benya bi enti sorry no corporate institutions no ne afie mu ni nyina me pa cho so wo won kran na wo pe faiters afre 030 222 4843 030 222 4843 and kran no 030 222 4843 kuma say 0244 310 420 0244 310 620 0244 310 620 na 0550 000 990 0550 000 990 na ubehu yen ewo ata nkpa kwashi LP North Industrial Area Block B612/8 entino woba ubenya bietu egwia Marco adia nyame ntumi ansa ye jimi nyame wantumi ansa jimi enti ye bra yi betena asiye na asem obeka ye na wono aka se na menim se me jimi me pa cho afutu a mede ma wo an se na me hwe wo bi ba dia na oteme nche me hwe wo bi ba me to enioma nyina de ma no na wo de ye wo se me de na me hwe no efri se enye onu na se nsuo mami enye onu na ye na ma ko bebusa no se enti sesei omo ana wo hwe wo omo no omo wo hin sesei wo se wo de omo ade ye ko enti unse wo de ne de awo ho na odi ode ba ye na wo hwe ne de ne okọ mpacho jimi nyankopon antumi ansa enti na wo firi he ko ya wa wanu mu asem ka se na me jimi no me hunse ma jimi no me srawo
ɛne ɛhyɛ enne fanyansa ewura wo nipaduam na bɛboa wo ɛsen sɛ wodi gyimi bɛnante ɛnyɛ sɛ wo wiase nyina wo bɛbrɛ wo sɛ ɔbaa bi ntumi ntena wo nkyɛn adwuma a woyɛ nso so wo sɛ wo na no ne nyina afira kwalaa no ɛnɛ hyɛ na yɛ deɛ wo bɛyɛ na yɛ deɛ wo bɛyɛ a wo bonso nyame nhyira bɛdi wachi na gyimi ne nyina afiri wabrabom awurade hu mmɔbɔ no nsa wo yare wo Yesu dim amen evangelist amen Wamentia yetie for wako bonwire mfa bonwire mrante ahene wasende wose wawie ya no ohunu yenuaba no de no nana kwadwo amankwa nyame nhyira okay nyame nhyira domara kwa kente udu bonwire kente shop kakraka nyame nhyira amen mako minim emema bi adwene se yehwe nkrofo magya yemba wa wo ba no odena ba wiase no mpese obehwe no nanso okonya girl na gɛ no ma miensa kura no a no wafa na ɔhwɛ wo minim sɛ gɛ no dross ya wo pawro nti ɛne ya no yɛ saa wo sɛ die mi ntimi na de koro wo eye jimi kyese ye wono akase wa jimi enti ye bɛsra mama no a mo fa ye nua yi kwan no so no wono ase mo ya jimi enti ye bɛsra mo wo de ya wo de untumi nto nsunu ngu ɛmfa han hye mu da enti ye bɛsra sɛ mo yɛ saa de na ya mo nya very careful eba wa odi na ba wiase mfie du mienu ni wunnim akwala de dabrem wunnim ne bobia wunnim ne hwe wo mpra akofa no ma obi ba wa wu na wono wa nhwe no eno na wo boka wo ho na sa mema sa na enche ne roba hye wo mu kotim no oda ho na ne baba na yeye na nkrofo ma na wo boka wo ho no na aye ne ka na o mu ntimi mama o mu mama hwew fi so mu so akɔhwe wo papa enti e be sra mema na mudi sa adwuma no eye me da so ono ase wa jimi na mi tunu fo so bone fo ye ntem hunu nyansa men trying da foforo be ye na musu ato ansa na ade achi hunu nyansa na wo de ade aba wiase no hwe na nya nhira mfa ma wo na gya ayampia na ototo no nyame nhyira ma okay last time we just saw be na me ka say obe Kenya asafemi na so say obe ono ehu se wa jimi de na eye mama mesre wo so wiase nyina obe ni o wiase nyina obe ni papa de na ha o mesre ene wo kwenya adwen sakra okay na kwhwe oba no na oda achi nyina eno no de wadwuri ebia obetimi awo na enso so ono na sesei no wakoye oba panyina ono bibi eba ono na beso mu mesre o se mama de na okeka nyina na ope bibi de ato oba no so ewom so oba na no edin ena ase atemdide kakra wona no na enso so ya wo nti na ode ka papa mesre onyame ma wadwen sakra na start na hwe oba no me ogide se na wa betina ha de wa waje pe de na ya me se so na mpese ode ne kobe ode me ko baabi na meba mama na se sika na wo boabo na ode ahwe wo mpena ba no na nka obetimi dia so time na no mzi sika ni so no e de akwa abofra no mese se nyame ma na adwen sakra no fa nhwe ne ba no na megidi se bibia ebeye nyame nhyira papa na naire be na amene woni nkwa mame mo ahwe mejo so na pom te sen nyame adan mane mo pai mo ebe nyame ase fa me kwa Rocket Clinic Limited yo abusiafo ye chacha mu nyina ena awie baby a wo hwe yen wo amusumutie ye radio so no Rocket Clinic Limited ye wo Kumase Alaba odu Kumase Alaba so pepeni ne friend sika ye ne pani sika fie no ana edi enhwe ni mu na awiai ye nuro enan ya ye de abadwa so ana ye be kai adofo hu se enuro no e ya de a ye nupa enei baby a befa bia no obia e ka ho asem ye wo adura ya to ne din se metfagen capsules eno no boost your system no esa ye numpi ni yenkase mu adwuma sanso ana aduro pakum capsules eye mema aduro Genicare 442 minua mo ma de na ven capsules enso eye obi a owo dwunso mu ehaw ye sha ase a ye de metfagen no na sha ase me pacho pi se ebi a wutie me ana se wo hwe me ewo TV so wutie me wo radio so a aduro metfagen no da no ye ba ye kase e boost your system no e boost your system ama ye nkwamwa na nya ahoden no na mfaso obi a ye nya ne se eye nompe ene nkase mu adwuma enti se ebi a wo ye obi a wo hwe me na efiri wo to ase e ba wo na kokom entiri no mu twetwe pa wote
yaw ɛwɔ wo nan mu wo sere mu ɛne wanantu no bo sɛ wasɔre anɔpa no emu yɛ wo ya emu dodo wapɔ so wotu sɛ wapɔ so so yɛ wo ya wote joint pains no emu ɛdin ɛma wo afei susu no wosɔre anɔpa wo bo sɛ wapɔ so no so no ne nyinaa no ɛhɔ no ayɛ mmerɛ a wote yaw paa ana obi wɔ hɔ so a n'akyi brɛ mu kasɛɛ no emu tutu no emu yɛ ne ya eduro metfagen capsules no ɛno na da yɛ ba yɛ bɔ ho dawura kyerɛ Ghana man sɛ o pɛ duro a etimi nompemu ɛyɛ nompemu adwuma pa de a ɛyɛ metfagen capsules eduro no ne yɛ kanfo ɛde ama wo obi wɔ hɔ so a ɔkɔ ne kɛtɛ so a wontimi nna ɔbɛn na ni begusu saa adeɛ bɛkyem no metfagen capsules ɛbɛboa wo adeda wo ama watimi adayɛ ana ɔmbu wɔ so ɔtena se kyɛ kakra ɔse anansi akyeme nan anansi asɔme na mensa na bo nse ne nan no ayesa de atatai na mu ayi dududu ene ne nsa nyinaa sɛ ɔwɔ saa ha we nyinaa bi a eduro metfagen capsules no ɛno na wo benom na ayi saa ha wo nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama wo ntimi nuanom a mo teme nka mo a mo hwɛ me sɛ wo pɛ eduro ɛbɛboa bɛyɛ wo nompe ne wo nkase mo adwuma de a ɛyɛ metfagen capsules eduro yi ɛyɛ ma adwadifoɔ ma ɛyɛ ma akuafoɔ ɛyɛ ma driverfoɔ ɛyɛ ma masonfoɔ fitafoɔ carpenterfoɔ this ana kyese ankronkro bia titiri mu a mo bobo mu komirika agudie hu dwumadie bia wudie no eduro metfagen capsules no eno na mekanfo ede ama wo se eye dupa enei aba eboa etu yade ase edi free nipadua nu entimi nwa mentena se sore waka tumirika bowura herbal shop pharmacy ba bia ton eduro bia no ne kope eduro ya to ne din se metfagen capsules na metfagen capsules ne samra ne se akokora ne abrewa ebekɔ jogging sa akokora ne abrewa bekɔ jogging dia ene yeminua bomodian se wonsa ebeka yenure yi ebi ana yewo eduru a yato ne din se Genicure 442 eno eye ema edie eno no ye kase oba no hwan enye oba ne se wasiesi hu na wuko nemom oba bosome so a wonte yaw menstrual pains bia ni wo afesu no wahimfie ososo no wate ho kama bema bi obewura himfie obia ne nani agye ho se mawura wo de odamu sununko edura ya to ne din se Genicure 442 no da me ba me ka yenua mo ma no se ne ase agye eduro na tum se ye menstrual pains ene edura ebesiesie wahimfie ho pa de a eye Genicure 442 eno na ma ne di gi sika ebi di gi ka ebi di gi yi asase ebi di gi fie ebi di gi niema bebre ntu yi oba ewo se wo ma wahimfie ho eye akono ehote se ne bemma na wukunu wodofo wura ho pe o se me dofo wa ho siesie die edamu sununko nti minwa mo ma mu tie me mo a mo hwe me no eduru a ya to ne din se Genicure 442 no eye waduru nti wunya bia bomoden se obeto metfagen aiden ede aka ho ana mema ne de ye pakum capsules bema waye mre ewo mpam bema uno odofo oyiri hia wontimi nya wasede eya na eya enne mema ne bi guom ho anim ase ubewura fie bim na obonse de bia obi ne yire ntokwa de bia obi ne yire ntokwa adan a ubetie no obonse bema yi waye mre untimi nya hwe ana nwumtini bi de bo no nwum se ade yi mpaso agrenki yedi ana nka tututuo pipe ne nka wia wona ma pipe na so abubu tukura nanso no enam se mema bebre gu omo ho anim ase omo ntimi nya omo ase de se mema no ama areho asifie bim wo ye bema ana wo ye oba utie me ukunu emmo ne homoden a koto eduro pakum capsules emano so ukunu numa ubonse ne bema no ahoden bebam obaye adwuma ama wani age na wosiuso atumu say yes bema nie enti oba bia wotime nka ukunu ne bema ma yemre ahoden nim di so suso mansa na ahoden abamu no eye pakum capsules ana mekanfo ede amano enti oto pakum na wato eye metfagen na yeden ede aka ho enti ebeboa no ama na ahoden no akosoro kese na semepatcho nsema ye kan no so ope mu nchiremu bi ope adure bi ato ba bia benya bi ne yi a ye number no ye 0248 88 50 40 0248 50 40 entino se ope enuo no dodo atu ba ku bi ato a ofre yen mu a mu hwe TV no number no wo TV no so betimi afa na wa frɛ yen na ye nya abotre ne akyirekyurum aduro no ye metfagen capsules pakum capsules Genicure 442 ana ven capsules no eyema ema ene mema obi a owo dwunso mu haw ene enamu eyade na yaso no ye wokumase alaba
udu kumase alaba so pepani na yefrɛ ne siko sika ye ne pani siko sika fie no ane di enhwani mu hono so oba ayaresabea kese edom no eba ho ntimeto nsa afro so o ma ho da echina bomodian say wodi wani ebekire yasoye na oba ha mo metfagen no mu nompemu mu wo ha wo mu pa no so oba yasoye ho a ye waduro ba kwa de beka ho a beka metfagen ho a ebeboa ama wo a nompemu ha wo mu no ase na atimi ayeden atuntem number ni biem 0248 88 50 50 and 40 0248 88 50 40 enti eno any numbers a yedidi djuma e wo yaso e enti ye kamfo Rocker Clinic Limited ni ye nupa ye dia banyina no Metfagen capsules Genical 442 Pakum capsules and a Ven capsules so Bora Herbal Shop and Nasa Pharmacy be a ton drobiana also open Rocker Nupana Omodiabano Metfagen Pakum capsules and a Genical 442 Ven capsules no e yadia on sabeka medamu nyina mase nyankopon ya aduma dasene meba mosa ebetimi nka biem timame mede mekasa no ebisi ha nyame insha papa menua be manemo ya ko Health Alert Clinic no wonim ye wo Ashaman ye ne Queen's Hotel and ehwene mo ye be Municipal Assembly no Medina Post Office and so ye be First Atlantic Bank and Akasoa Crespo City Junction ye be Block Factory no na Health Alert Clinic dia ka kire won say bromodia na bra say ye diabetes a wakwa enko hypertension ye stroke and our 917 na emu ya typhoid and as a cholesterol no adore wododo srade no gonorrhea syphilis ulcer prostate yade and now na say na ehyehew woni paduamu na ehyehew wosisi ya wo ya wontirimu etwetwen woni paduamu nyina ya wo ya mesre wo adabra ne de wo da na dwa wontumi na ya no wanu subrew Health Alert Clinic yenra ye de say yade herbal and afi organic enu ti bomodia na ebra na yenhwe 0242 518893 0242 518893 0242 518893 na yaje wo so na wa win fly away travel consult say brania fa won to kwa kwantu won sam de fa bedaye uko US uko Dubai uko Italy uko Qatar World Cup ibi UK na pesa uko hini fa na pesa uko bra ni fa uko express anase normal one fly away ya do be kwa ya nyusika ni ya border from the your birth set and afa your passport na ye wo Kumase ahinsan bonsuom Kumase ahinsan bonsuom bomodia fly away ya nya wo mu a ya je nkrofo sika de connection from ya ji sika de yemfa untuka yenka ho 0543 888 773 0543 888 773 na yemfa wo entu ekwan no Dr. Mensa ba clinic bronia bono Dr. Wanda na se de Dr. Mensa se bomodia na bra stroke hepatitis hypertension awo na mope asthma na se na mo san ya de prostate na diabetes sisi ya de na wo ba wo fiti kromo enema enkoye wo kidney ya de ben na hawo bomodia na bra Dr. Mensa ba clinic na Dr. Wanda ontutu ya de na se enfama na samen great member ba pada na de wrefi ade dodo a oba bema meso oba no ne wrefi ade dodo Dr. Mensa enkran ye wo Medina Zongo Junction man FM dynamo ka so ye ne nsene senior high school na hwene mo kofo dua enka ne bia ne yekum nam no sanso na takraze ye ne secondary college hwene mo sunya ne Presby Junction wa Old Municipal Hospital ye ne wona hwene mo takwa ye ne Dr. Folson ye ben Central Church of Christ go so main lorry station odunko no fen ye ne post office hwene mo Fred Dr. Mensa Dr. Wanda or the bibidro ebetu ya de ase 027 1173551 027 1173 027 1173 Dr. Mensa obeje pa na Grofine mojadro papa ni Dr. Grofine nonom Grofine odia ubedidi ubedeye wonnan won seye tititi ebeko wo ba wo fiti kromunya wodie eye Grofine enu ntino bomodia Grofine emedi wadanse sese yankasa na so adro no kwa eneko eye Grofine Maa Akos adro no Grofine no to be no Mr.
Daniel ba kwalena keba wuko kanshi drug lane ubenya bi smart ebo oboase Freddy Mens apedan pure leaf chemical ne eba shop mo uto grow fine atonko to adu esanso obeto ba kwa benum be wi ebeje no obekoye se short Fred doctor e was 0244 596532 0244 596532 eye Alaska Star Enterprise so wope original wallpaper papa eye Alaska Alaska po Alaska original wallpaper sahifie we install lesson no Mr. Monko na monkoto Alaska Star Enterprise original wallpaper no fanko ye nkrofo adwuma mamo na meka mche wo se ubenya adwuma ama no abroso Alaska wokumase adum Mrs. Anoche Plaza Obe Prudential Plaza for 055 411 4878 055 411 4878 055 411 4878 aya 3p garlic mixture edre ye natural ye the garlic any one na ye 3p ye the vitamin C minerals ye sum ni nyina egum edre we ye fancy jaso ene ye fancy yanka enu nti wo pedra ebe ye adwuma ede ama wo adanse wo ho ye beda aya 3p garlic mixture bistum immune system no o pressure was so oba un fit kromo o sugar was so kesedodo aya stroke asthma wa funa ye kase odwonso antentem titiwa anajo aya 3p Daniel ba Mr. Kwalena Capidan ene Angelos ubenya bifre 0248928824 0248928824 Eyasen Ben Jewelry a good year ben and a whoopee Eyasen Ben whoopee earrings whoopee year pendants whoopee bracelets whoopee fancy rings whoopee wedding rings engagement rings dear ye papa Eyasen Ben Jewelry Saint Ben Jewelry mukwa kware na mupe wedding ring na engagement ring ibia and also mobile and back of flexible payment terms ye were yellow gold rose gold white gold black gold and a silver Saint Ben good year and po and yashafi body atianity kotu sika ngu Fresden Ben e was 0244 284122 0244 284122 na mame enka for Dr. Gbedema Herbal Center in Roma Dr. Gbedema the Gbedema garlic mixture ba ye the garlic precasa lime natural herbs and ye de aye na stroke ukol study when you pedro animo dodo wo fu ayadotwi wonu yebema yade dache no Gbedema garlic mixture Gbedema aye big man capsules and Gbedema co capsules no bema waye mre wompem wo bema mu aye mre so gina so na bontinko no big man capsules ne ka Gbedema co capsules ne ho na ebe ya adwuma ma co capsules na kasa de yamtimi ne ko kotu ase Gbedema ladies capsules e ma na jimi so yoyo e ma wakoso kumanu wo ye clean e dry na ye tight with this powder e to asthma say enkran we can drug 19 about center benyabi Ashaman Equus Pharmacy na Redeemer Pharmacy can Shinika Swa Tribe of Judah for Dr. Gbedema it was 0248 288788 0248 288788 0248 288788 na mamema Ernest ointment enfansra nipa kokko tuntum chocolate color wo de ye Ernest ointment nantem wa propro enka wo motuem ka wo nipaduan mu ekoro dandruff Ernest ointment fabi ehye wakoso ekumanum oba ebema hwa katwem Ernest ointment to me stretch marks Ernest ointment mema na desra wo mudin wadanse ma unsanka bi awake natural capsules ebisu immune system no ma o prostrate onum awake natural capsules oba woni atenka uko ficha wote yaw ma gonorrhea syphilis uya awake natural capsules enti wo ma osaka Ernest ointment awake natural capsules Dr. Ernest Eduno wo de ho dance eche obi no obi ani ho dance eche obi enka wo kan shi dragland kenso keba repash ventures tinated baseline nisifmas rejoice kofodua gaps in delight drag right be no mubenya benkoko wusko be hillside and a bibi kaswa trap of Judah kuma say Daniel ba Mr. Kwalena Kabme and a Chris K Freyera Ernest I was 0245 079915 0245 079915 eye Joseph Fashionary wano and ashame atade Josie ewo bom so wani meet me the sports edition mo enu nti wontade ontuma wo bibia wo pambia bomadi anema Joseph Fashion empempam ni nyina emfa ema wo abrochira enye barrier yebepam na fe ye de asande wo ho ama wonsaka Josie ewo bom so wani meet me the sports edition mo frɛ no ewo 0243 433 465 0243 433 465 eye shize ono na ama me katin yi ede ahye sefata me menwi bia mehye eye konro ye de yo ye mo wo mitri so ya hye enu nti shize ewo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil ehwe ni mu
bamodi a ne fresh shize mu amu abrochi wo na ye ofe wutwa wo screenshot a wo de ba ye be ye na fe wo de bi abrew e wo ho 0249 155 776 0249 155 776 she's abejo so Caristic Ventures ye the Zahara mission ni G capsules no aba enamu san ya de ya che se Zakia ene ni kunu bedi nwa dance ya che wo mu baje box ene de kwa abrochi memo eye Zahara mission ni G capsules G doctor number answer 0246 348334 0246 348334 enamu san ya de gonorrhea syphilis oba ode poatra wo so che ensansan ni kurogu ba mu ebugu ba ma ho nom Zahara mission ni G capsules no fa mixture no enum G capsules no anopa ena fe enwumre wi mixture G capsules no mienu a no ahwe mixture no Bibutu so 3 nowadays anom ubedi nwa dance ya kyereme Zahara capsules ne de eye bema wodo benada obema mu ayemre wodi eye Zahara man capsules hindi eba mission malaria fever typhoid ne diabetes hesan balance o blood pressure ne perfectly for doctor ubenye bi wa herbal pharmacy ne chemical shop biemo o kan she drug line 0246 348334 na Emma Wosa enke be Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo na wope wadi fie numa wo ma wo akoda na enante Dr. Mafo ba ye ho adwuma ma fra Dr. Mafo I was 0244 411099 0244 411099 wo na wo ba enante wo akoda no fie mienu fie miensa onante Dr. Mafo frɛ no 0244 411099 wa ye bi eda intermediate no adanse no and that's so herbal clinic and that's so herbal clinic and yadie and ni ye ni pedua ne kania ema wani ensei enu nti bomodi ane kwa ni that's so herbal clinic na o mame o papa wo bibi nani no yen hwe na fe yen ka ho asem emfa emma na se yi ni yade ni free ho hernia fibroid no ne diabetes hypertension and na yi chese enu monkan ne dia kan nyina eye and that's so herbal clinic na enkai tabora alhaji walakwa junction kuma se patase brother man kwada so estate buno east chima have got so oti region ehwe nyina no wo behu yen gonorrhea syphilis urine prostate pregnancy test malaria blood group hepatitis ne typhoid test ne nyina so ye be friend 0559 901 234 0559 901 234 0559 901 234 and also we friend that's so one ebejo so yen twa ye hombra na yenko ahoma so Agnes Akoma no enkwadi nkomo agi ofre he na bai mama chimi freje so na bai ofreje so na bai okay what do you feel say agi mama chimo 30 years 30 years be ma wo de bai na friends eh Samson kwajo fojo da be na bai no me ba chimo ba Thursday Oba Thursday no na ye frɛ bema no ye frɛ na no asemo de mo ntwan ye o mikra na person de be ko ba bi na me ba ampani na akukọ amoko kroko e na bema betina ha sei mema no makase de oje pene no oba no no wonsem de woni nsem no ototo ayampia eno na ba sei ya yenso ye fan spell nti yenkɔ na yentie agidie na fe yento sempa e ma Samson kwadwo fojo agi man songo man pa cho me dase me ba ha Thursday ne de masembe to manim na asem ni na ne se eye Samson oti me nchen me ne na wo se me ma mo date ni kwa me nya sure so ni makra ni date akra ne ko 12 years ni sika wa di na akra ne di ne ndu 200 Ghana me da so kan biem me papa kwa na poku eya we ne number wa ha se ya ka se be friend na o se yen friend no because me ni abrante yi tina he no me wo ye wanto akra ni din ni bra panyi ka se ye fa akra no nto ne maame me ni maame ne da because me be hu be ma na maame na frim and up ne kra me ti ase o me wo ye me wo ba o da akra ne ka se fa no nto acha wa akra no so de ye acha ma te sa akra ni din opon se ojina baby no agye so talala unim die ntia esanse edupa ene ton ne ho kafefe doctor wa yade papa edru ba ko a ma oba chese wunya ki kaki papa ne bi wodi kura nye bongres ki ne bia
papa ne kura ye kafefe capsules oba ebia na enka wo akosuo kumanum ensuo ewo ho be ma no oba wotie mu na agichaw twotwo obekọ onsan emabiem oba wuni atenka uko fichi kromu no enye ebetumi ama oyade wodie ne kafefe na kafefe ye good to the stand say ye bon de rose no akopa bi anto na e shorte enu nti emema kra frame ya makọ ye nya bio tutumrika mana moto kwane koto kafefe capsules na enom na obema nso a obema no emu aye mre ensansa ne krogu ho na ensufita bi free ano eba bema ho kwamo wo fom wanhwe ye bed ba unya bi wasase so wodie eye kafefe capsules kafefe talala danie ba kwalina apidance madebo obuase owusko bi ewo nkokọ frɛ Harriet ewo 0207 183 819 0207 183 819 0207 183 819 na Emma Wonsanka kafefe capsules no ebi yenko ahomane so 0322 03224 98035 03224 98036 03224 98037 eno ene number say yedi djuma odini ba bia free Marco Mira Marco no mama so djuma pa mo yedi bo asantimanya mishawo na me di wadu abreport junction no so fantastic patati si ope me diane akwasi ewu a taxi driver Marco abranti oni aim it is oyo ba na oni bema oni aim this abranti etia na setena ya tse mako na mako ebe na beka me kwesi ewu taxi driver ma wo be benhia isi nhia de me hwe no na obi a wawo a wan hwe ne ba na me kwa akwhwe no atse isi engineer na ase isi nyansa na mako yi Akoma oba bubuya eni oba wona ne enya asem a wantu wo bebre ye mpesa aba oba no abusiem intini so oba we wujiri se bia ogbo bia ohaw na waja na oba na wo ne na wo ndiade na wo hwe no anka ho na nyina wo so ye adwuma den na no hwe oba papo a aka wo ye bia fi so de sebi wa adwene wo komiti no kubi ba na wo hwe no na maku wo hwe obi ba efa so be pa na obi nya fimu akwase wu amakawo Yami on show papa da with the hospital yan the die with 360 capsules aba that with 360 capsules ya chaponchi Dr. J iPhone Dr. J nwa aka crab na Range Rover na Dr. J esanda with 360 capsules nti sisi ya de nia wututu ewu a wa sugar wo a wa chia wo sisi 360 capsules and the ointment that wood ointment use bi unum we ya na de we ya twetwe so di bi dobra sa wa fatwa na atwa ye fe ubenya bi wo herbal pharmacy over the counters for doctor was 0244 8864 37 0244 8864 37 we didn't baby free and biane kojo poku me kase fra to suma kem baba ipajo producer madia odi me ya me ntukura aka ubia na me fra ni wa captain kono mi se no wuga na so wa me pajo ye wese ye abe ma no e pona cho onye mfie dia sanso ozo awo ba kuku Uja kwanu obi ba de owo obi ba so that ye say ye be enkedu oba ne ye so so oba no chimpra drop no nbe oba ko akwanu na wo na ba o di ese phone cell we de besha akwanu enkase abusian trase nye ntabo ma dabi nye sa oba wo mi se ba we say we ma obusere biye no so eni e be se ye ni aba no se sa no o ti a onsa Once papa, let the papa, and we're in about other man. That's you, Macau. Yami on show, papa, made us say, we didn't baby afraid free. No, okay, bring for Yanko. Now, the same this about and say, Okaka said, this or not, you are trapped to me. As I Casanome, Tiaki, could be one command team. Also, trapped or Debbie near Okanum and I say Grace Gift about clinic and laboratory services. Grace Gift prostate cancer and prostate enlargement. Bema YM Rewon Pem a war and a more per fibroid and a stroke, diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C, and D, typhoid fever, manasa malaria. Also, ope baby aqua. Ye won't feed in your doctor for Kunini and your Nintina. Won't be to us here, Yamawa, a Grace Gift, herbal clinic and laboratory services. Ye will come say Oshim School Junction, Oshim, a man from Barakasi Road, and crying.
Ene ni wachimota ena be unu Grace Gift Petroleum Bungalow afre 0543320030 0543320030 within baby afre free mini aba wo ti aba baby ofa kwata baba mini aba ma me mo odwuma na yam fa konya so ni enche ya hwefo ni atiefo nyina uni aba ma me kura mu asante mankonko fiase no tan coach mini aba ma me nchia na na bragwa to no so asini eba to ni Mr. Apio mo tie o dendenden na me wo fa kwakusafo na yire ma medusa o mo tie o dendenden mini aba me dia me afida na me de ma wo se yemi aba me baye watoto na no na be ma na gini mfunsu atumu se be ma no na akola na wonhwe no eno na ye ya hwehwe na ya so ne ka se bra akoma e fa wo ba ye nchawuti aya no kure ne ye pe be bia no kure da ne e dia to yemi aba ba be kana se be ma no so dia atumu se akola na wonhwe no ubusan se na wo na wo di sika hwe wo bi ba na wo be wasi wo ba ne ma ne kwanko e ma ne nko abia so mo bo ma ni obi ansi wo ho kwan iti si ni onu memedi mi sebi wo na wan hwe ba ene wan wo kwa keye ena babu so hwe wo na so ba ma bedi ya that is so better it is what you to job so mi bi oba ma ko 93 million ya e ma ni wo tia say ye ni aba ni sa ma o me ka je se ska wo tia so wo tia mi didi se ma ko sha be ye dansini wo di ska fa ne so ma me no so be nye ska no dia akọ na na wo ba no ahwe ne de na wa wo kwa keye me da se mi ni aba papa nyame sha me fa de otwa so kro gina so ni enko di ni ba bia frefre Midna de kwabra bo bia nsa okay kwabi ya kwe ya bi ti market ti mi ka ko ni mu pe na le ka tafi oba ahema o aba aduma ya mi shira o ya bi pa tere wati apa bi so asiesi asem no ama obi a wonu phone so wa dey be ma no no ma bi o ye enkai pa mi so mi sira oba ne se wonu die na asem a wo ka ni nya ya nkra na be ma ne kata o tanto po ma ne kata ni ti ni e ye teute Bama na atama awokan. O chanto baba ni be ma na kwade ni adiribi. O ta papa nso ka atem. Obu bi ta na no. O ti a o ba ya bi so da pa papa na ti an kabi. E se bama ni ka atem bi ka o se. Ina udi a na mu di na atem. Ta no so etisa metre busia no. So waji afran so ba be he no. E se mo ti atem ya atem bi na e ko so no. What phrase mu de but etune bia obi sabe Bible class de o se kwase etune bia mfama no afi na won first kan command da na akokora na ehwe akora no na afi wo di 20 cities yakọ he deserve it edru ba bi no no akasa kase o deserve what to didie no because afi mu na wo di 20 cities yakosi nana ne so wonu wagia to mo so deserve what to didie no aha anya de adwuma no ebese ebusu apani o sese magus me wasem woni wan meno woni me na wasem enti wo de ba he mbese me do ba ha nje me akoma mu nsam dwuma de so me pa cho se nana kunadu wo hɔ a nana kunadu bomodia na esiesie ho na ekira wo be wosia ma me ma ba ba ye accuse on so no ne complainant enti me na ye accuse me pa cho enti ekira de besi o studio ha ya de miami maba na asam no mitimiti ho wa mba cho to bo ase okay on se wudwane yetumi siesie na yesiesie na so yesiesie na ofe yesiesie na ofe yesiesie na ase tise ekira mediam ya okay me did the Maa Akos program ni Akoma mu nsam jumede se de ebusha pani sami e champion ono na betra so no de Akoma sports the powerful sports e de ato aso you afidie ni free akoso ane ne entra Akoma 87.9 FM if you rest the day bio ewura show ka say na